ලියා ගන්න මාතෘකාව. බලපෑම. බලපෑමක් කළා ගොඩක් අය. ආණීඩදල්. මයිර අන්න භාෂාපති කියන සෙන ගහගන්න. දේශීනාල වන්ද අනිය භාෂා. ඔබට කෙනෙක් විරුද්ධයි නෝ. ඔලක විරෝධම. ඔබට විරුද්ධ යම් කට්ටියක් සංවිධානය වෙනවනේ. ඔරේ කුඩු වන්ද ඔලක විරෝධමයි. අපි ඕකව නැති කරමු කියනවනේ. උගල වන්ද ඊළාම් බණ සොලවනවා. අපි ඕන කොමාර විනාශ කරනවා කියනවනේ. උගල අලිපාණි සොනාගනා. ඇයි ඒ? ඒ ඇට ඔබව අභියෝගයක් කළා. ඒ අය එහෙම කියන්නේ ඔබට දින බයට. බය නැත්තම් මොකටද සංවිධානය? බය මෙලාවට අය කොළෝ. බය නැත්තම් මොකටද? වැඩක් දෙමු කියන්නේ. බය මෙලාවට අය බැලන්ස් වෙන සොලෝ. ඒ උන්නහැල කවුරු හරි දන්නවා? ඔය යාරව තෙරියෝ. ඔයා අභියෝගයක් කියාට. නික හොඳ සවාල්නේ සොලේ. ආමෙන්. ආමෙන්. එතකොට මොකද කරන්නේ මම? අපේ කැළඹෙන්නේ නැහැ. මං කැළඹෙන්නේ නැහැ. කලකලපා. දැන් මේක අහලා සෞන්ද දවසේ වෙන දෙයක් ආවොත් කැළඹෙන්නේ නැහැ. දෙකේට වන්ද වෙරි මං කැළඹෙන්නේ නැහැ. කලන සොලනෝ. ආමෙන්. ආමෙන්. අර හාවා නිදාගිදි බෙලිගිඩයක් ගන්න ගම දිවවල ලෝක පෙරලෙනවා කියලා. ඒක අදගල අනිසත්තුත් කිවලු ලෝක පෙරලෙනවා කියලා. මත මෙරෝ කණිචා අද බණිචි. නැවතිලා බලන්න පස්සේ දන්නේ බෙලිගිඩියක් වෙල්ලා තියෙන්නේ. බෙලි කයි වන්ද බෙලෙන්ෂන් සොලේ පෙරගත. සමහර ප්‍රශ්න වලට ඔබ දිව්වේ බය. තව හඬවල් වර්ධියට ඔබ තිබු තොරතුරු මතයි. මත කුරල්ගල් වන්ද බෙර තවරණ செய்தி கொடுத்தன. ආමෙන් කියන්න. ආමෙන් சொல்லுங்க. හලලෝයා. 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 බලපෑම. ආණීඩදල්. ඒ නිසා මම ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න කිව්වේ பக்கத்து பால் சொல்ல சொன்னது දෙවියන් වහන්සේ කලුවර වෙලා තියෙන ලෝකයට தேவன் நிர்லான உலகத்துக்கு උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා කලින් தேவன் அறிந்திருக்கிறார். කලින් උන්වහන්සේ ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි. உனதாக கிரியாட் ආමෙන්. பண்ணி ஆமென். එයා ප්‍රකාශ කළා. ආර්කේ செய்தார். එළිය වේවා. අතීතයේ විද්‍යාවේ තියෙන ඉර තිබ්බ ඝන අන්ධකාරය. சூரியன் இருந்துச்சு அது வந்து இருளா இருந்துச்சு. ඉරට සිද්ධ වුණා වචනේ ගිනිස එළිය දෙන්න. ආමෙන් කියන්නේ. ஆமென் சொல்லுங்க. අයිති කරගෙන. ආමෙන්. ஆமென். එතකොට උන්වහන්සේ தேவன் ගස් කෙනලා හිටෙව්වේ නෑ. மரங்களை கொண்டு வந்து நாட்டல. උන්වහන්සේ ඉංග්‍රීසි වල earth එකට කතා කරා පොළවට කතා කරා. பூமிக்கு பேசினார் தேவன். එයා දැනගෙන හිටියා அறிந்திருந்தார். පොළව ඇතුලේ ගස් තියෙන බව. பூமிக்குள்ளாக மரம் இருக்குன்னு சொல்லி. කී දෙනෙකුට කොණ්ඩේ තියෙන අය ඉන්නවද අතුස්ස? இத்தனை பேருக்கு முடி இருக்கவங்க கை දැන් வைத்துங்க. නැති උනාට ඉස්සර තිබිච්ච කොණ්ඩේ නැති බෙදු නෑ නේ කවුරුත් අතුස්ස. முடி இல்லாம பிணக்கலை யாரும் අතුස්ස. கை வைத்துங்க. අතුස්ස නැත්තම උපදීම තිබිලා නෑ. හොඳ රාගන්න. දැන් ඔය කොණ්ඩේ இந்த முடி කොහෙන්ද එන්නේ? எதுல இருந்து வருது? ඔයාගේ ඉස්කබල තට්ටේ ඇතුලේ තියෙනවගේ කිස්කස්. ඒක තමයි PRP කරනවා කියන්නේ කොණ්ඩ ගහට උඩට එන්න බැරුව. PRP சேர் வந்து கொண்டு வந்து வர ඒ முடியாது. කොණ්ඩ ගහට වෙනම දෙනවා පෝෂණයක් ඉන්ජෙක්ෂන් එක. வேறு வந்து பவுசன் வந்து එතකොට එයාට සිතන ඇතුලේ තියෙනවා ගහ. முள்ள கரைக்காத அந்த மரம். හලෝ මෙතන ඉන්නනේ PRP කරපේ. යෝන්නේ සබාව නැග ගන්න සෙනගෙන්නේ. හරිද? එතකොට PRP කරනවා කියන්නේ PRP சேர் என்ன? තට්ටේ තිබ්බට கட்டை இருந்தாலும் මැෂින් එකේ දාලා බලපුවම ස්කෑන් එකට පේනවා Machine ඇතුලේ scan. කෙස් ගස් තියෙනවා. உள்ளுக்கு வந்து முடி இருக்குது. ඔය කොණ්ඩේ ගියහත් අහගන්න. මුඩි මුඩි පාන මොකද වෙන්නේ ඇතුලේ නිකන් ඉන්නේ. අකමන්නේ දැන් මම වයසට නෙමෙයි ගියේ ඇතුලේ තියෙන வயசுல நீங்க ඔක්කොම. பாருங்க. உள்ளுக்கு உள்ள எல்லாம் இருக்குது. ආමෙන්. ஆமென். එතකොට ස්කෑන් එකෙන් පේනවා ஸ்கேன்ல வந்து தெரியுது. බේබි ගස් ඔක්කොම තියෙනවා ඇතුලේ. குழந்தை வந்து ඒ முடி බේබි எல்லாம் හැවලට இருக்குது. එන්න බෑ. ඇයි? அதுக்கு வர முடியாது. පෝෂණය මදි. பவுசன் வந்து PRP குறைவு. එකෙන් PRP PRP சேருது. PRF එකෙන් PRFல මොකෙන් හරි ஏதாவது எழுது මම කතා නැත්ත ගහනවා. ඒ පාස කරාද? அடிக்கிறாங்க. ගහපු ගමන් අර අடிச்ச பிறகு ඇතුලේ තියෙන කොණ්ඩේට සිද්ධ වෙන உள்ளுக்கு පෝෂණය இருக்கிற முடிக்கு வந்து பவுசன்ஸ் கொடுத்த උඩට பிறகு එන්න. மேல வரதுக்கு முடியும். හලලෝයා. ஹalleluya. එතකොට දන්නවා ලෝකේ அப்பொழுது உலகத்தில் ඔළුව ඇතුලේ කෙස් ගස් තියෙනවා. தலைக்குள்ளாக ආමෙන්. முடி இருக்கிற දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටිය පොළව යට ගස් තියෙන බව பூமிக்குள்ளாக மழை දැනගෙන කිව්වා පොළවල ගතලා ගස් ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ තුන්නු හැමදේම තියලා ඉවරයි ඔබට. தேவன் சொன்ன காரியம் எல்லாவற்றையும் வைத்து முடிஞ்சிருச்சு. ඔබට වචනේ දන්නේ නැත්තම් வார்த்தை ඒ தெரியாவிட்டால் දැනගන්ම නැත්තම් அறிவே இல்லாவிட்டால் කොන්නේ නැතුව ඉන්නවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. முடி இல்லாதபடி வாழ்ந்த பொழுது ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ කොන්නේ යන්න කලින් කියන්න முடி போறது முன்ன කොන්නේ சொல்லுங்க. හොඳට වර්ධ වෙනවා. என் முடி வந்து යන කාලේ කියනවා තෙල් එකක් ගන්නවා යාක්ෂ තෙල් දානවා මෙහි තෙලුත් ගන්නවා තව තෙලුත් ගන්නවා. இந்த எண்ணெயும் பூசுறாங்க வேற எண்ணெயும் பூசுறாங்க.
ආතරයිටිස් ඇදෙන්න කලින් කියන්න මම නිරෝගී කියලා. அதனை சொருவா முன்னதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க. මෙතන සුව කරුවාම සුව කරුවායි දැනගන්න සුවේ දුන්නම වචන උගන්නන්නේ. එතනින් යනවා කියන්නේ නැවත මට රෝගේ එන්නේ மீண்டும் எனக்கு நோய் නැහැ. I'm வராது. success. நான் මම success. සුවයි. நான் சுகம். නිරෝගීව ඉන්න කාලේ සුවය ගැන நான் කතා කරා. நிரோகியா இருக்கிற நேரத்துல நீங்க சோத்தை பத்தி பேசுங்க. ලෙඩ වෙද්දි කියන්න එපා. நோய் வரும்போது சொல்ல வேணாம். ජේසුස් වහන්සේ මැරෙන්න කලින් කිව්වා මම මැරෙනවා හැබැයි තුන් වෙනිද නැගිටිනවා இயேசு කියලා. மரிக்கும் சொன்ன අනාගත වාක්‍යකින් කරන්නේ මැරිච්ච දෙයට පණ දෙන. ඔබේ කටේ වචනේ අනාගත වාක්‍යයක් කරගන්න. வந்து திருக்கதான் சொல்லும்போது ආමෙන්. ஆமென். එතකොට ඇයි ඔබට වචනය දෙන්න කියන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. ඔබේ දෛවයේ තියෙන්නේ ඔබේ ධෛර්යය ඔබේ අතට ගන්නමයි. ආමෙන්. ஆமென். මම ජුනි මාසේ තියා ஜூனி மாசம் 30 මම මේ ණයෙන් නිදහස් වෙනවා. நான் வந்து விடுதலையாக வேண்டிய நேரம்ல இருந்து අනාගතයට පුරන්න බීජය. எதிர்காலத்துக்கு நீங்க வார்த்தையை வந்து விதைங்க. ஆமென். වෙන්න කලින් කියන්න. நடக்க முன்னாடி சொல்லுங்க. ආමෙන්. ஆமென். මම හැමදාම நான் இந்த நாளும் මගේ අන්‍ය භාෂාව யானிய பாஸ் ஜெபத்துல වොෂ්රූම් එකේදී කරනවා. வாஷ்ரூம்ல இருக்கும்போது செய்வேன். මං ඇඳුමක් අදින්ද කියනවා. உடுப்பு உடுத்தும்போது சொல்லுவேன். சீப்ல போகும்போது சொல்லுவேன். රැට ගොඩක් කැම මේ අත් එක්ක යනකොට. நைட்ல வந்து போகும்போது ගෙදර ගියාම කියනවා. வீட்டுக்கு போகும்போது சொல்லுவேன். මට බුදු සාධන සඵලත් වෙන්නේ නැහැ. எனக்கு எதுவுமே காரியம் விரோதமானது. ඒක කරලාදී ප්‍රශ්නයක් එද්දි ගොඩක් අයට තරවන්නේ ඒකයි පාස චන්නට අමාරුවෙන් දෙන්න වෙන වැඩක් කරගන්න බෑයි. பரிசுத்தனுக்கு මං කලින් කතා කරලා ඉවරයි ගොඩේ. හලලෝයා. හලලෝයා. ஹalleluya. හලලෝයා. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். එනිසා அதனால் බලපෑම මගේ මාතුක. ආමෙන්. ஆணையிடல் மாத்து. බයිබලේ කියනවා සෙනඟ විනාශ වෙන දැනගැන්ම නැතිකම. அறிவில்லாம ஜனங்கள் அழிந்து போறாங்க. එසා වචන උගන්නන සභාවකට ඔබ එන්න ඕනේ. வார்த்தையை படிப்பிக்கிற சபைக்கு வரணும். වචනේ තුල තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ජීවමාන බලය ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. ආමෙන්. ඕනේ හැම යනකම් ඉන්න එපා මොන ලස්සනේවා ලස්සනේවා කියන්නේ. ஒவ்வொருத்தரும் தோல் போக மட்டும் இருக்க வேணாம். முகம் வந்து හොඳට තියෙන කාලේ කියන්නේ. நல்லா இருக்கும் போது சொல்லுங்க. හොඳට තියෙන කාලේ. நல்லா කෑම පිණුම් වුණාම පස්සේ ஃப்ரிட்ஜ් එකේ දාන්නේ නෑනේ. சாப்பாடு வந்து கெட்டு போன හොඳට තියෙදි නේද ටීවී එකේ நல்லா දාන්නේ. இருக்கும் போது தான் பிரஸ்ல අනගන්න ටොක්කා එක තේරෙන්නේ නැත්. ඒ වගේ තමයි බයිබලයේ තියෙන ඔබ අලුතෙන් ආපහු සුවයි බන්ධන ඉවරයි කිව්වම ඔබ වචනේ ඉගෙන ගත්තාම ඔබට පුළුවන් වෙනවා. முடியுமாகும். පාස්ස කියලා දුන්නා වගේ ජේසුගේ නාමයෙන් මම සාර්ථකයි. පස්සයක් එයි. பிரச்சனை வரும். නමුත් ඔබ පස්සට උඩින් ඉන්නේ. හලලෝයා. 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 ஹalleluya. ඒකට ඉගෙනීම ඕනේ. அதுக்கு படிப்பினை தேவை. ආමෙන්. ஆமென். ඒ නිසා උගන්වන්නේ. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ ඉගෙන ගන්න දේ අමතක කරන්න එපා. படிக்கிற காரியத்தை මාද மறந்து මේකේ போவேணாம். කොටස් දෙකක් උගන්වනවා. ரெண்டு கட்டமா நான் படிப்பிக்க போறேன். ඒ නිසා හැම වෙලේම ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේව එකට තියාගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து தேவனைய முதலாவது வைத்துக் එතකොට கொள்ளுங்க. මගේ වයිෆ් என்னுடைய வைஃப் එකට කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අංකයක් නැහැ. தேவனுக்கு வந்து இலக்கம் இல்ல. දෙවියන් වයිෆ් එක වෙන්න. முதலாவது දෙවියන් වහන්සේට wife. අංකයක් නැහැ. හලලෝයා. தேவனுக்கு இலக்கம் இல்ல. එයා එකට උඩින් ඉන්න. හලලෝයා. அதுக்கு மேலாக හලලෝයා. ஹalleluya. අංකය දුන්නොත් இலக்கம் கொடுத்தா ස්ථානයක් හැටියට සලකන ඔබ. එනිසා அதனால் ඔබ ජේසුස් වහන්සේට පාස ක්‍රිස් කියන මම අහගෙන එක පාස්ටර් ක්‍රිස් මැසේජ් சொல்றாரு. එක මම ඒක නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔබ ජේසුස් වහන්සේට ආදරය කිව්ද අතේසෝ ඔබ ජේසුට ආදරේ නා ඔබ මොකද කරන්නේ අපි ආදරය කරන කෙනත් එක්ක අපි හැම වෙලෙම කාලය ගත කරනවා. அன்பு செலுத்தினோட இந்த நேரமும் நேரத்தை යා செலவழிக்கும். වෙනු එයාව සතුටු කරන්න. அவரை සමාන පරිශ කොල්ලෙන් කරන්න. කෙල්ලන්ගේ ඇස් දෙකවල් දැන් අර ඉන්න මැනික. இப்ப சரியா கண்களை மூடிக்கிட்டு சரியா birthday பேர்த்டேக்கு මොඩ චූන් තමයි. right මෙහන්න මගේ ආදරේ දරුවනේ. இதை கேளுங்க அன்பு பிள்ளைகளே. මං කියන හොඳට අහගන්න. ආමෙන්. நான் சொல்றது நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. එතකොට අපි ආදරය කරනවා නම් අපි හැම වෙලේම එයාව සතුටු කරන්න බලනවා. லவ் பண்ணணும்னு ඔබ சொன்னா ජේසුට ආදරය කරනවා නම් වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්නේ බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් එක හස්බන්ඩ් වයිෆ් එක නෙමෙයි ජේසු එක්ක. ஹஸ்பண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்ல ජේසුත් එක්ක තිබ්බම තමයි මේ සම්බන්ධකම ඔබේ පවුල ආරක්ෂා වෙන්නේ. சபா தொடர்பு வச்சா தான் உங்களுடைய குடும்பம் தான் ආමෙන් කියුවේ නෑ. ஆமென் ආමෙන්. சொல்லுங்க. ஆமென். එතකොට උන්වහන්සේ සතුටු කරන දේවල් කරන්න. தேவன் அன்பு செலுத்த காரியம் செய்யுங்க. ஆமென். ඒක තමයි ආදරය. අයිතා ඔබ අන්බ. ජේසුට එහෙම ආදර කරොත් தேவனுக்கு நீங்க அன்பு செலுத்த අපායෙන් ඔබට වැඩක් නැති වෙනවා. අපාය බාර ගන්න මෙයා මෙහෙට හරියන්නේ නැහැ. நாளைக்கு உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாது. නෑ ජේසුට ආදර කරනවා අපායෙන් වැඩක් නෑ වට. ஏசப்பா நீ அன்பு செலுத்தினா අපායට நாளைக்கு වැඩක් வேலை නෑ ඔයගේ. ඇයි? உங்களுக்கு வேலை எல்லாம் போயிடும். ඔයා ඉඳලා අපායට යන්නේ මොකද?
நானது போறவங்க யாரு වැරදි කරලා පව් කරන. தவறு செஞ்சு ஜேசு பாவம் ஆதரவு செஞ்சவங்க කරනකොට ஏசப்பா அன்பு செலுத்தும் போது ඔබ වැරදි කරන්නේ නැති වෙනවා. நீங்க தவறு செய்யாம போவீங்க ஆமே ඇයි? ஏன் හිතන්නකෝ. නිරීක්ෂිකවල වැරදි කරන්නේ නැති වෙන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. தவறு செய்யாம இருக்க கிரமம் சொல்லித்ததையா ඔන්න පේන එකෙක්වත් දෙස්සනේ. யாருமே ඔක්කොම கை வைத்தல හරියට ඉන්න දෙයක් කියලා දෙන්නද? நல்ல சரியா இருக்கிறது ஒரு ඒ කියන්නේ கிரமம் හරි சொல்லித்தரேன். විදිහට ඉන්න. වැරදි කරන්නේ නැතුව. தவறு செய்யாம இருக்கிறது கிரமம் අනිත් වෙනුවෙන් යාක්ෂ කරන්න. மத்தவங்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ පාස්ටර්. இக்க விலங்கலையே பாஸ்டர் එන්නකෝ. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. හරි. දැන් මේ කැස්ටර් බ්‍රදර් Castro දැන් brother. මම බොනවා කියමුකෝ. ஒரு குடிக்கிறான்னு சொல்லுவோம் බොන්නේ නැහනේ. බොන්නේ නැහනේ. අද බොනවා කියලා නිකන් හිතන්නකෝ. குடிப்போம்னு சொல்லி நினைப்போமே දැන් මම කරන්නේ நான் செய்றேன் මෙයා වෙනුවෙන් යාක්ෂ ස්වාමිනේ இவருக்காக ஜெபம் செய்யற தேவனே ක්‍රිස්ටෝ ඒ බීමත් කමින් அந்த குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலையாகணும் ඔව් ඒකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ அவரை කියලා விடுதலைப்படுத்துங்கள் මම යාක්ෂ කරද්දි මොහුගේ බීමත්කම නවතින්න කියලා මොහුව ගොඩ නගන්න මම බොයිද நான் வந்து குடிப்பேனா මම බොයිද நான் குடிப்பேனா නෑ இல்ல මම තව කෙනෙක්ගේ තුල්ලකමන යාක්ෂදී මට සිද්ධ වෙනවා හරියට ඉන්න දැන් ඕකයි රහස இதுதான் ரகசியம் ගොඩක් අය වැරදි කරන්නේ අනිත් நிறைய අය பேர் වෙනුවෙන් කරලා නැද நிறைய பேர் தவறு செய்து மத்தவங்களுக்காக ஜெபம் செய்தல ඔබ කියනවා කුඩු බොන කෙනෙක් ස්වාමිනේ කොල්ලා කුඩු බොන මම වතුර දෙක දෙනවා ඔක හදන්න ඕනේ ඔබ කුඩු බොයිද நீங்க வந்து குடி அடிப்பீங்களா ඔබ තව කෙනෙක්ව නිවැරදි කරද්දී ඔබ වැරදි කරන්නේ නැති වෙනවා நீங்க மத்தவங்களை சரி செய்யும் போது நீங்க தவறு செய்யாத කවුරුරි වැරදි වැඩක් කරනවා නම් වෛශ්‍යකමක් කරනවා මොකක් කරේ ඔබ යාක්ෂරත් ඇය වෙනුවෙන් ඔබට කරන්න බැරි වෙනවා தவறு செய்யும் போது நீங்க මෙතන වැරදි ටික ඔක්කොම වෙන්නේ ඔබ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් நீங்க மத்தவங்களுக்காக යාක්ෂා නොකරන නිසායි ஜெபம் செய்யாத තව කෙනෙක්ව හරියට තියන්න යන්නේ නැති නිසායි நீங்க மத்தவங்களை வந்து சரியா තව කෙනෙක්ව හරියට තියන කෙනා වැරදි කරන්න බෑ ஒரு நல்லவங்க ඔබට හරියට ඉන්න ඕන නම් நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா අනිත්‍යවස යාක්ෂ ඒක තමයි අපි මේ පල්ලියේ උදේරෑ යාක්ෂවල් රට වෙනුවෙන් ගම වෙනුවෙන් නිරාර යාක්ෂවල් உபவாச ஜெபம் අන්තිම පෙනීම ලබත කෝරු ඇදිච්ච පිළිකා සුවේ ඔච්චා එතකොට අපි කියනවා මේ අයලගේ යහමකට එන්න ඕනේ එතකොට අපෙන් වැරදි වෙන්නේ නැහැ හලලුයා හලලුයා ළඟින් කරාන කියනවා වැරදි කරනවා නම් நீங்க தவறு செய்யணும் යාක්ෂ කළ නැහැ තව කෙනෙක් நீங்க වෙන්නේ ஜெபம் செய்யல மத்தவங்களுக்காக කේන්ති යන කෙනෙක් නෙවෙයි ආයක් ස්වාමීන් වහන්සේ කේන්ති ඉවත් වෙනවා කේන්ති ඉවත් ඔබ කේන්ති ගනින්ද එතකොට நீங்க கேந்தி வருவீங்களா உங்களுக்கு இல்ல ඔබට බැරි වෙන එක කරන්න உங்களுக்கு முடியாத செய்யறதுக்கு මේවා අමතක කරන්න එපා මේක තමයි කියන්නේ එහෙම නැතුව மறக்க வேணாம் இதான் එහෙම නැතුව I am a disco dancer ගිහිල්ලා එලිතරව්වක් ගත්තා ඔන්න ඔතනත් හොඳයි මෙතනත් හොඳයි இந்த இடத்துல நல்லா அந்த இடத்துல நல்லா රහසක් කියනද ඔබ ரகசியம் சொல்லையா අහගෙන கேட்டுக்கொண்டு இருங்க ඔබ හොමිටියම් මට ඇදහිල්ලෙන් කතා කරන්න බැරුව වෙනවා விசுவாசம் நீங்க பேச முடியாம போனீங்க எப்படி இருந்தீங்க දැන් මේ සමාවෙන් කවුරු යනවනේ වැරදි කරලා නේ ඊට ගම නිකන් නතර වෙනවා කියන්නේ சபையில இருந்து யாராவது போறாங்க தானே தவறு செய்யாவிட்டால் මම නවත්තන්නේ නැහැ එතකොට நான் வந்து நிறுத்த மாட்டேன் යන්න එපා போக வேணாம் ඇයි ஏன் මන් දන්නවා නැවත එනවා කියලා எனக்கு தெரியும் மீண்டும் வருவான்னு சொல்லி. හේතුව காரணம் ඕනම වස්තුවකට මතක ශක්තියක් තියෙනවා இந்த ஒரு செல்வத்துக்கு ආත්මික வந்து රසක්. එයා දන්නවා එයා හිටපු තැන. මම කරන්නේ ඉඳගෙන ඉඳලා කැරකිලා ඉන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හලලුයා! ඒ ප්‍රකාශනය ඔයගේ තැරලා ඉන්න. எங்க போனாலும் வந்து வரும் ඔයගේ තැරලා ඉන්න. எங்க போனாலும் திரும்பி வரும் රහස් මම දැන් ඒක පෙන්නනවා. ආමෙන්. හලලුයා! හලලුයා! ඔලක ඉත පාසේ කතා කරේ නේ. පාසේ වල නෑ 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 නෑ. இல்ல 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 මම පාඩු ඉඳලා කියන්නේ. அதுல சும்மான்னு එන්න சொல்றேன் වෙනවා. ආමෙන්. அது நடக்கும் එන්න වෙනවා. இது நடக்கும் එන්න වෙනවා. நடக்க போகுது ஆமென் ඇයි ඔයාගේ පාස්ටර් உடைய பாஸ்டர் උදාහරණ ආත්මික තලට වචනය ஆவிக்குரிய தளத்தில் வாழ்க்கையை ඕනම வந்து දෙයක கழிக்க செய்யலாம். අයිතිකරුවෙක් තුල තියෙන හරියට ஒரு මේ වගේ காரியத்துக்கு එන්න உரிமையாளர் අනේ මම අද කාව යන්නද මම ඔව් අයි වෙන කෙනෙක් ගන්න මගේ ලක්ෂ දෙකක් කවුරු හොරකම් කරනවා ஒரு කියලා 2 லட்சத்தை வந்து யாராவது களவு செய்றாங்க හරි சரியா හොරකම් කරනවා களவு செய்றாங்க මයි හොරකම් කරපුවාම களவு செஞ்ச பிறகு දැන් இப்பொழுது මෙයා කාගේද සල්ලි එක யாருடைய சல்லி இது ඒ සල්ලි කාගේද சல்லி யாருடையது මෙයාගේ இவருடையது සල්ලි දන්නවා சல்லிக்கு தெரியும் මම ඉන්නේ නියම අයිතිකාරය ළඟ නෙවෙයි எனக்கு அது சரியான මගේ உரிமையாளர் இல்ல අයිතිකාරය අහවලා என்னுடைய உரிமையாளர் வந்து இவர் මෙයා ප්‍රකාශ කරනවා இவர் வந்து அறிக்கை செய்றாரு මගේ මුදල් අහිමි වෙන්න බෑ என்னுடைய
பணம் வந்து இல்லாம ஆகுது என்னுடைய பணம் இல்லாம போகுது මුදල් මල් ළඟට என்னுடைய பணம் வந்து என்கிட்ட வரணும் හරිද அது சரியா මෙයාගෙන් හොරකම් කරගත්ත එක களவு செஞ்ச நம்ம කොහොමරි වටේ ගිහිල්ලා எங்காவது தெரு சுத்தி போயிட்டு ව්‍යාපාරිකයෙකුට සල්ලි දීලා බඩු ගන්නව මොනවා வியாபாரிக்கு கொடுத்து வந்து ආගන්න பணம் வாங்குறாரு මෙයාගේ ප්‍රකාශන වලට அவருடைய அறிக்கை செய்தல் ගත්ත මිනිහා ව්‍යාපාරිකයෙක්ගෙන් බඩු ගන්නවා கொடுத்த நபர் வந்து வியாபாரிகிட்ட வந்து பொருட்கள் வாங்குறாங்க මෙයා ප්‍රකාශ කරන එක මල් ළඟට එන්න ஒரு அறிக்கை செய்யறாரு என்கிட்ட வரேன்னு சொல்லி ව්‍යාපාරිකයා එකපාරට ආත්මික வியாபாரி මිනිහෙක් ආමෙන් ஆவிக்குள்ளாக ඔව් ආත්මික මිනිහෙක් ஆவிக்குரிய ඔව් மனுஷன் පල්ලියට ඇවිල්ලා කියනවා அவரும் சேர்ந்து சொல்றாரு මේ பிரதர் ලක්ෂ දෙක දෙන සොයාට දෙන්න කිව්වා කියලා හලලුයා අරුගෙන් ගත්ත එක කරගිලා කොයි විදියට හරි තමන්ගේ ළඟට එනවමයි சுத்தி வந்து ஆமென் கியா. ஆமென் சொல்லுங்க තේරුණාද මේක புரியலையா ඇයි මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ என்ன செய்யணும் ඕනම දෙයක எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் ඕනම වස්තුවක් எந்த ஒரு செல்வத்துக்கும் තියෙනවා ஞாபக சக்தி இருக்குது ඒ තැනට යන්න அந்த இடத்துக்கு මගේ போறதுக்கு චර්චෙන් මගෙන් ඉපදිච්ච අය என்னோட சேர்ச்சில வந்து என்னோட මම பிறந்தவங்க වචු ගන්නපු අය எனக்கு வந்து இது කොහේ ගියත් எங்க போனாலும் එයාගේ මතකයේ තියෙන මෙහෙ ஞாபக சக்தி ඒ இருக்குது නිසා ප්‍රකාශන වලට එන්න ඕන அறிக்கை செய்து வர முடியும் හලලුයා ஹalleluya සූම් එකය சூம்ல உள்ளவங்க ඊට පස්සේ යනවා ආවාස් ඔයාදරේ ගීතේ ගයයි සාගරේ සුදු මූණ හංගන් ගියේ ඇයි පේ ඊට පස්සේ ඇංගිලා එන්නේ පාස්ටර් බණීද මම බනින්නේ නැහැ நான் வந்து ஏச மாட்டேன் නිවැරදි කිරීම විතරයි කරන්නේ சரி செய்யறத மட்டும் தான் செய்யணும் මගේ විදිය තේරුම් ගත්ත කෙනාට මගේත් එක්ක අවසාන දක්වා යන්න පුළුවන් என்னுடைய விதியை வந்து தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு எனக்கு கடைசி மட்டும் போகும் හලලුයා ஹalleluya දැන් මේ මං කිසත් යවුවා බාසල් ලුක්ෂි අපේ ක්‍රිස්තු බ්‍රදර් කෝ කියලා கிறிஸ்டோ பிரதர் எங்கன்னு சொல்லி கடந்த காலத்துல டெலிவரி பாஸ்டர் கேட்டேன் මං ගේ සතිය යවුවා கடந்த கிழமை கேட்டேன் ආලා මොකද කරේ දැන් මේ සතිය ඉඳන් ඉන්නවා இந்த கிழமை வந்து உட்கார்ந்திருக்காரு ஏன் මතක ශක්තිය ஞாபக சக்தி ඔයාටත් එහෙම තමයි உங்களுக்கும் அப்படித்தான் ආදන සෙනග அன்பு ஜனங்கள் දේව මිනිස්ය தேவ மனுஷன் කරන ප්‍රකාශන වලට செய்யறதான அறிக்கையிட ඒකට සිද්ධ වෙනවා அதுக்கு நடக்கும் නැවත යාගේ අතට එන්න திரும்ப அவரை கைக்கு வரணும். ආමෙන් ஆமென். ඔබගේ ජීවිතයේ உடைய வாழ்க்கையை ආත්මික රහස ஆவிக்கு ரகசியம் ඒකමයි அது அப்படி හලලුයා ஹalleluya හලලුයා Hallelujah. හලලුයා ஹalleluya ළඟ ඉන්න කෙනාට කියනවා හරියට හිටියොත් நீங்க சரியா இருந்தா අපායට පර්මිෂන් නෑ වගේ நரகத்துக்கு பெர்மிஷன் இல்ல ஆமென். உங்களுக்கு ஹalleluya ආමෙන් ஆமென் ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නම් உங்களுக்காக ඔයාලා යාච්චා කරන්නේ நீங்க ஜெபம் செய்யறது ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙනවා நீங்க சாதாரண හැබැයි ඔය අනිත් කෑ වෙනුන් இங்க மத்தவங்களுக்காக යාච්චා කළොත් ஜெபம் ඔබ செய்யலாம். විශිෂ්ට කෙනෙක් වෙනවා ඇයි විශිෂ්ටයි කියන්නේ ஏன் விசேஷம்னு சொல்றோம் දැන් මට චෝදනා කරනවනේ நீ කේ சோதனை பண்ணாதானே මගේ පියාණන් දන්නවා என்னுடைய මම பிதாவின் මේ වැරද්ද නෑ කියලා ඇයි எனக்கு தவறு இல்லைன்னு சொல்லி මං වැරදි කරන අය වෙනුවෙන් යාච්චා කරනවා நான் தவறு செய்யறதுக்காக එයාලා හරි ஜெபம் මාර්ගය. செய்யறேன் කෝන කටකින් මොනකොත් මට වැඩක් නෑ எந்த ஒரு මගේ வாயில අප්පා சொன்னாலும் தெரியல එන්න එන්න මාත් එක්ක වැඩි වෙලා තියෙනවා හලලුයා என்ன வந்து எனக்குள்ளாக හලලුයා அதிகரிப்பார் ஹalleluya ඒක රහස இதுதான் ரகசியம் ආමෙන් Hallelujah, මම amen. මුණ දිය மூணு போது பாருங்க හලලුයා ஹalleluya වැරදි කරන්නේ නැතුව ඉන්න විදිය தவறு செய்யாம இருக்கிறதாங்க අනිත් අය වෙනුවෙන් යාච්චා மத்தவங்களுக்காக ஜெபம் செய்யறது මොකද ඔබ තව කෙනෙක් වෙනස් කරන යාච්චා කරනකොට நீங்க மத்தவங்களை மாற்றி ஜெபம் செய்யும் ඔබ போது ඇතුලෙන් දන්නවා உங்களுக்கு உள்ளுக்கு මම தெரியும் වැරදි කරන්නේ நான் தவறு செய்ய මම වැරදි மாட்டேன் කරන්නේ நான் தவறு செய்ய ආමෙන් மாட்டேன் ஆமென் හලලුයා Hallelujah. පල්ලමල அதுக்காக සූම් එක අහගන්න சூழ்நிலை கேடுகளுங்க කිසිම වෙලාවක් කියන්න එපා எந்த நேரம் சொல்ல අපි வேண்டாம் මාර චාටර් වුණා කියන්න சார்டர் චාටර් ஆயிட்டேன் වුණා நான் சார்டர் ஆயிட்டேன் අපි නෝන්ඩි වුණා நான் நோண்டி ஆயிட்டேன் මාර අවුල மாற அவுள்ள නෑ இல்ல බයිබලේ තියෙනවා බයිබලේ இருக்குது. රෝම 10 11 රෝමයන් 10 අපි ලැජ්ජාටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා ලැජ්ජාවට පව මාටෝ. ඒ නිසා අපි නෝන්ඩි වෙන්න නෝන්ඩි අපි වෙන්න. දිනනමයි Hallelujah. ඇයි ඔබ වචනය බවට පත් වෙන්න වචනේ තියෙන දේ ඔබ බැලුවම කණ්ණාඩියෙන් ඔබ බලනවා ඔබ වෙනස් ඔබේ නාය තියෙන දන අඳුර ගන්නවා වගේ கண்ணாடியில අයිබ්‍රෝ අඳුර අයිබ්‍රෝ තියෙන දන ගන්නවා වගේ eyebrow බයිබලයේ වචනේ කැඩපතයි வார்த்தையை ඔබ வந்து බලනකොට ඒක බාටපත් වෙනවා அது இருக்கும்போது ළඟ ඉන්න කිසිම හඬකට අහුම්කම් දෙන්න එපා. எந்த ஒரு குரலுக்கும் நீங்க செவி சாய்க்காதீங்க பக்கத்துல சொல்லுங்க මගේ ආත්මික පියා யாவுக்கு පාස්ටර් ජෝසප් பாஸ்டர் ஜோசப் ඔහු දැන් ස්වර්ගස්ථ වෙලා ඉන්නේ அவர் வந்து பழுவராஜ் හැබැයි ඔහු මීට අවුරුදු 10කට 15කට කලින් කිව්වා 15 வருஷம் ඔයා முன்னாடி ලංකාවේ බලවත් දාසෙක් වෙනවා இலங்கையில வந்து வல்லமில்ல ආ නවත්තන්න කාටවත් බෑ உன்னை விடுத்த யார முடியாது ඔව් කියලා ගියා නගත වාක්‍යම சொல்லி பவுனார் මම දන්නවා ඒ නිසා எனக்கு தெரியும் හෙට කවුරු උරුදුනොත් මාව නතර ගන්න බලයක් නැහැ ඇයි
මගේ පියවරු என்னுடைய මං பிதா වෙනුවෙන් எனக்காக අනාගතය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔබේ පාස්ටර් මම பாஸ்டர் நானே ඔබගේ ආපික තාත්තා ඔබ වෙනුවෙන් අනාගතය කතා කරලා ඉවරයි මම. ඒකයි කියන්නේ දේව සේවකයෙකුට தேவ ஊழியங்க දොස් කියන්න එපා කියලා. குறை சொல்ல வேண்டாம் කවුරු ඇහුවොත් யாரையும் ඔබ கேட்டால் කියන්නේ ඔබේ පාස්ටර් මහත්මයෙක් කියලා. பாஸ்டர் வந்து பெரிய ஆளுன்னு சொல்லு වචනේ තියෙනවා එහෙම. வார்த்தை இருக்குது அப்படி සුද්ධාමයන් වහන්සේ කැමති பரிசுத்தாவிக்கு එයාට விருப்பம் ගෞරව කරනවා. அவருக்கு மதிப்பு පාස්ටර් கொடுக்கணும். තුල ඉඳගෙන ආස්කම් කරන ඔක්කොම කරන කවුද? හෝලි ස්පිරිට් එක. பரிசுத்தாவின் தான் ඔබ கிரியை செய்யும். පාස්ටර් මහත්මයෙක් එක්ක කතා නොකරන තාක්කල් සුද්ධාමයන් වහන්සේ විතු කතා කරනවා. பரிசுத்தாவிக்கு விரோதம் பேசுங்க පාස්ටර් තේරෙන්නේ. பாஷைக்கு தெரியாது ඒ නිසාම තමයි அதனால තමන්ට தான் ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ஒரு குடும்பம் வந்து මං ஜெபம் කරපු செய்யுது මගුලක් නිසා නෙවෙයි. நான் செய்யற காரியத்தினால இல்ல හලෙලුයා. ஹalleluya හලෙලුයා. ஹalleluya කියන්න පාස්ටර් මහත්මයෙක් කියලා කිය. වැදගත් பாஸ்டர் வந்து මහත්. பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி கணம் கிருத்திகோரியன்னு பேசுங்க ඔව් පාස්ටර්ගේ පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන ඉවරයි. பாஸ்டர் சின்ன சின்ன காரியம் இருக்குது රැඳෙන්න බෑ සභාවේ. சபையில இருக்க முடியாது මේක රහසක්. இது ரகசியம் මේක මම උගන්වන ඉගැන්වීමක්. இது படிப்பினை நான் படிப்பிக்கிறது හලෙලුයා. ஹalleluya රයිට්. දැන් තේරෙනවද බලපෑම කොහමද ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන වෙන්න කලින් කතා කරන්නේ. நடக்கிறது முன்னதாக பேசுறது පාස් පොලිසියට යනකොට අයි මෙහෙම බය වෙන්නේ. போலீஸுக்கு வரும்போது ஏன் நடக்குது වෙන්න කලින් කතා කරන්න ඕනේ. நடக்கிறது முன்னதாக பேசணும் හලෙලුයා. ஹalleluya ඇයි හලෙලුයා. රබකාන්තරමශකරමත්. මම බය නැහැ. நான் பயம் இல்ல බය කොහොමත් නැහැ. பயம் எப்பயுமே இல்ல මම බය වෙන්නේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් ගියොත් විතරයි. நான் பயப்பட தேவன் එදාට මැරෙයි. එදාට මම මැරෙයි. හලෙලුයා. ஹalleluya ඔය චකබ්ලා සප්පුඩිය බා ගහන්න අයියා පොඩි. නමවම කියන අලුත් නවාතනක. එනිසා පව් කරන්න පුරුදු වෙමින් ඔබ දේව සේවය කරන්න එපා. பாவத்துக்கு பழகி ஊழியம் செய்ய வேணாம் පව් කරන ගමන් පව් කරන්න පුරුදු වෙමින් பாவத்துக்கு පව් කරන්න පුරුදු වෙමින් නම් ඔබ දේව සේවය කරන්න. பாவத்துக்கு பழகி வந்து ஊழியம் செய்ய வேணாம் ඔබ හරියට ලොකු භයානක කටු අත්තක එල්ලිලා ඉන්න වගේ වැඩක් ආ. පව් பயங்கரமான කරන இதுல வந்து தொங்கி இருக்க மாதிரி தான் කොයි වෙලේ විනාශෙයිද. எந்த நேரத்துல வந்து அழிவுன்னு சொல்லி தெரியாது මගේ මව් සභාවට එක සහෝදරයෙක් என்னுடைய தாய் අවුරුදු 21යි කොල්ලට මේ අවුරුදු 10කට කලින් කතා වුණා. தாய் சபையில இருந்தார் ஒரு ඔය ඇවිල්ලා මේන් කැම්ප් එකේ ඉන්නේ. மெயின் கேம்ப்ல ඔව් இருக்கு මේන් කැම්ප් එකේ ඉන්නේ. ஒரு மெயின் கேம்ப்ல தான் මට இருக்கு හරි ආදරේ දැක්කම චන්නයි කියලා බරර ගහනවා වීලු කරනවා. මම හැමදාම හරියට ඉඳපන්. උගේ වැඩේ சரியா இருக்கான்னு சொல்லி சொல்றாரு වචනේ ආනෝ නැහැ පිස්සු නටන ඉන්නේ. வார்த்தைக்கு பேசாம හැබැයි මේ කොල්ලා කැමරාවට එන්නේ கேமராவுக்கு මතන வரது මෝදකයක් කාලා. குடிச்சு தான் வராரு මෝදකයක් කාලා குடிச்சு පෑණි ගහලා වෙන හේක් ගාලා hinaවේ කැමරාවල. பெனி குடிச்சு வந்து தான் කාලයක් ගියා. காலம் போனுச்சு කාලයක් ගියා. කියන්නේ කාලයක් ගියා. காலம் போனுச்சு ඒක නතර කරද පව් කර කර සේවය කරා. பாவம் செஞ்சு செஞ்சு ஊழியம் செஞ்சாரு කියන්නේ දෙවනසේ මිනිමරුවෙක් නෙවෙයි. தேவன் வந்து கொலை பாதகர் இல்ல යක්ෂයා මිනිමරුවෙක්. பிசாசு கொலை පව් කර කර සේවය කරා. ඊට පස්සේ එක්තරා දවසක சேவை செஞ்சான் චර්ච් එකේ තිබ්බ මේ අපේ පොය දවසේ මේ போய நாள்ல இருந்துச்சு චුතම් රැලියක්. பரிசுத்தாவியோடைய ஆளுகை අපේ පාස්වත් උඩ කිව්වා මේ අද කැමරාව ගන්න නෙවෙයි ඔක கேமரா சேனல் வர சொன்ன මට අදත් පොයට වැඩ වැඩ බොරුවක් කිව්වා. கோவைக்கு வந்து வேலை ආනතර බීච් එක ගියා යාළුවොත් එක්ක නාන්න කොල්ල 6 දෙනෙක් විතර. பீச்சுக்கு போனாரு ඊළා 6 ඔව් பேரோட අර குளிக்கிறதுக்கு මදන මෝදක පැණි ගහලා ඔක්කොම කරලා එදත් බීච් එකේ මද නාලා පොද ඔව් ගොඩට ආවා. போதி வசத்தை பாவிச்சு ගැලිමුලපු කොල්ල අහු විතරයි අනිත් අය ගැලිමුල බල නැහැ. அவர் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட நபர் ඔව් ඇවිල්ලා අවසාන මොහොතේ අර ළඟ ඉන්න යාළුවෙක් මෙම බෝලෙට ගැහුවම ආයේ බෝලේ මූදට වැටුණා. போல வந்து கடலுக்கு விழுந்துச்சு මෙයා කර වැඩේ මූදට පැන්න බෝලේ ගන්න. கடலுக்கு விழுறாரு ගියාම එහෙමම ගියා. போனவர் தான் அப்படியே போயிட்டார் පවුවෙන්ද මම ගිල්ල බලනකොට මිනිහ මාළු කාලා ඔළුව භාගයක්. தலையை வந்து பாதி வந்து மீன் கடிச்சிருச்சு පව්. பாவம் ඒකයි මේ සේවය එක එක අම්මන්ඩිලා කියන විදිහට මං කරා නම් ඉවරයි. இந்த ஊழியத்துல போனவங்க வந்து சொன்ன மாதிரி செஞ்சா நான் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ආමෙන්. ආමෙන්. ඔබේ දරුවන්ව දේව සේවයට දෙන්න. ආමෙන්. ஊழியத்தை கொலை- හලලුයා. එයි. හලලුයා. ඕට පුළුවන් වෙනවා. නිවැරදි විදිහට ජීවත් වෙන්න. ළඟ ඉන්නගේ දේව සේවයක් කරවන්න. ஊழியம் செய்யுங்க பல சொல்லுங்க ஆமென். ஆமென் වැරදි කරමින් පූර්ණ වෙමින් සේවය කරන්න එපා. தவறு செஞ்சு செஞ்சு ட்ரைனிங் අති பண்ணி බලති ලොකු පොට් 33000 කල්ලන් වගේ ඉන්න වැඩක් ඒක. ஒரு 33,000 ඔය வந்து වෙලාව අලුවෙද්ද? பிரித்திருக்கிற மாதிரி தான் எந்த මම நேரத்துல කිව්වේ போக ඇත්ත முடியாது. කතාවක්. நான் சொல்றது உண்மையான රයිට්. එනිසා ඔබගේ දවසේ ජීවිතේ වැඩිපුර ඇහෙන්න ඕනේ පාස්ටර්ව. நாள்ல எந்த ක්‍රිස්තියානි நாள் දේශනාව ඇහෙන්න ඕනේ. பாஸ்டர் உபதேசம் සාලිති දේශනා ගීතිකාව ඇහෙන්න ඕනේ. சாலையில வந்து பாடல் ඔබේ கேட்க දවසේ වැඩිපුර ඇහෙන්න ඔබේ දේව මනුෂ්‍යයාගේ හඬ. தேவ மனுஷனுடைய குரல் வந்து වෙන හඬවල් අහගෙන ඉන්නේ. வேற நபருடைய குரலை ඒ கேட்டுக்கொண்டு නිසාම වරද්දක් එනවා. அதனால தவறு வருது ඒ සම යක්ෂ දේවල අටවනවා. பிசாசுடைய காரியம் வருது දෙවියන් වහන්සේ වහගෙන. හල්ලෙලුයා. தேவனை கேட்டுக்கொண்டு හල්ලෙලුයා. ஹalleluya. ඒ නිසා
ඔබ දරුවන්ට යාක්ෂයන් හොඳට ඉන්න කාලේ. මේ பிள்ளைகளுக்கு ஜெபம் செய்ய நல்லா இருக்கு நேரத்து போது හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට යාක්ෂ කරනවා. ஹஸ்பண்ட் வந்து வைஃபுக்கு ஜெபம் பண்றாங்க වයිෆ් හස්බන්ඩ්ට යාක්ෂ කරනවා. வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ஜெபம் பண்ண මතක තියාගන්න. நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க ඒ දෙන්නගේ ආදරය அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் හැමදාම රැඳෙනවා. හලලුයා. කඩන්න බෑ. හලලුයා. ஹalleluya යාක්ෂා කරන්න දෙපැත්තට හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට වයිෆ් හස්බන්ඩ්. ஹஸ்பண்ட் வைஃபுக்கு வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ரெண்டு பக்கம் தான் ஜெபம் பண்ணுங்க දෙපැත්තට යාක්ෂා යනකොට ரெண்டு பக்கம் ஜெபம் ඒ போகும் පවුල කැඩෙන්නේ. ළඟ ඉන්න කෙනා අහන්න අන්තිමට කවද්ද වයිෆ් වෙනුවෙන් යාක්ෂ කළා. பக்கத்து பக்கம் கேளுங்க கடைசியா மனைவிக்காக போய் ஜெபம் பண்ணுங்க ළඟ ඉන්න කෙනා අහන්න අන්තිමට කවද්ද හස්බන්ඩ් වෙනුවෙන් යාක්ෂ කළා. பக்கத்து பக்கம் கேளுங்க கடைசியில எப்பொழுது ஹஸ்பண்டுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க சொல்லி ගෙදර ගියා පෙරේදාගේ බුදිය ගත්ත කෑවා. ඌට ඇන්ලයින් රයිස් එකක් කෑවා, කොත්තුවක් කෑවා. வீட்டுக்கு போன ரைஸ் போட்டோம் නිදාගත්ත පෙරේදී වගේ. தூங்கணும் பெரத்தி தனமா පවුල குடும்பம் යාක්ෂයා දන්නවා මෙයා යාක්ෂ කරන්නේ. එයා යාක්ෂ කරන්නේ. ஒரு ஜெபம் செய்யலாம் அவங்க ආදම් සායිව මැද්දට යකාවෙත් ඔන්න ආදම් ඒ වල පக்கத்துல வந்து ඒක යාක්ෂ අනුකූලසනේ වෙන කතාවක්. அது வேறு காரியம் පැහැදිලිද? හලලුයා. ஹalleluya ඔබ මේවා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ හෙටන්ත පාස්ටර් හබියා ගියා. හබිබි බිබ්දිවා දිදිවා හබියා ගියා. හලලුයා. පවුලන අවුලක් කරනකොට ෆොටෝ එවනවා. පාස්ටර් ගානවා. පවුල හොඳ දෙදි පාස්ටර්ට නැහැ ෆොටෝ සුත් නැහැ යත් නැහැ. දේව දරුවනේ. தேவ பிள்ளைகளே මේ අහන්න නරමනය පවා රටවල් අය තමන්ගේ හස්බන්ඩ් මේ වගේ ඇස් එක ඉස්සරහා ඉද්දි ඔහු වෙනුවෙන් යාක්ෂ කරන්න. அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க ඔබේ භාර්යාව ඇස් ඉස්සරහා ඉද්දි ඔබ ඇය වෙනුවෙන් යාක්ෂ කරන්න. அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க කොහොමද යාක්ෂ ස්වාමීනි? ஜெபம் செய்யறது ඕකී නිසා මට ආත්මික ගමන යන්න බෑ ස්වාමීනි. தேவனே ஆவிக்குரிய ඕකී வாழ்க்கை போக කටමඩ ආගින්න බෑ. එහෙම නෙවෙයි. அப்படி දකින්න වචනය අනුව යහපත් භාර්යාවක් ලැබෙන්නේ ඔබගෙන් පමණයි කිව්වා. මගේ නෝනා යහපත්. என்னுடைய மனைவி நல்லம் භාර්යාවක් කියන්නේ බාණ්ඩ පිරිච්ච නෞකාවක්. මගේ භාර්යාව නැවක්. ඔව් ඒක සයිස් එක வந்து දෙච්ච. கப்பை ඒක නෙවෙයි. அது இல்ல ආමෙන්. ஆமென் ඔබ நீங்க නෝන කොච්චර අවුලුණත් ඒක දුර්වලභාවයක් තිබ්බත් වචනේ අරන් ඒක කඩබද ඒ ගැන යාක්ෂර. அதுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க මගේ භාර්යාව බෑ මගෙන් අයින් වෙන්න. என்ன விட்டு එයාගේ ප්‍රථම බේ මම දකින්න ඕනේ. என்னுடைய முதலாவது වයිෆුත් කියන මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ප්‍රථම බේ මට ඕනේ. வைஃப் வந்து එයා சொல்லணும் කොච්චර නපුරෙක් වුණත් එයා කොච්චර කේන්තිකාරයෙක් වුණත් கேந்தியோட ඔව් බෑ. ඔව් වෙනුවෙන් යාක්ෂ කළ යුතුයි. ஜெபம் செய்யணும் හස්බන්ඩ් වෙනුවෙන්. ஹஸ்பண்டுக்காக එතකොට ඔබගේ යාක්ෂව කරනකොටගෙන ඒක අනුව අර ලක්ෂ දෙක නැති වුණාම ඔයාගේ අතට ආවා වගේ එයාගේ අයිතිය ඔයාගේ අතට නැවත එනවා. ආමේන්. ஆமென் මේවා වෙන කොහෙන්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්? இது வேற எங்க கற்க முடியும் හලලුයා. ஹalleluya හලලුයා. ஹalleluya සා දරුවෝ වෙනුවෙන් යාක්ෂර. பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க දරුවෝ නොමග යන්නේ නැති කාලේ යාක්ෂර. பிள்ளைகள் வந்து ஏமாற்ற முடியாத பணம் போகும்போது மட்டும் பேசுங்க ஆமென் මම මගේ ළමයි ගැන යාක්ෂ කරනවා. நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் செய்வேன் කොහොමත් යාක්ෂර. කවුරු හොල්මන් කරාද මම කලින් යාක්ෂල ඉවර අපේ දෙමළ මාල්ලේ දන්නෝ මම ගොඩක් යාක්ෂ කරා. ஜெபம் செய்யறது சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் රයිට්. එතකොට ඔබ පොලින්ම බය වෙන්න ඔබගේ ළමයා කායක් කර යාළුනොත් ඔබට ඊට වඩා එකක් heart attack එනවා. யாரு கூட லவ் பண்ண உங்க பிள்ளை வந்து உங்களுக்கு heart ஹார்ட் attack ඇවිල්ලා ළමයා මට ඒකම ඕනේ තාත්තේ. அட்டாக் வந்த பிறகு என் පුතේ பிள்ளை ඔබ එදා சொல்லுவான் පොඩි කාලේ මගේ අතේ ඉල්ල යනකොට අයිස්ක්‍රීම් කිල්ලෝ වගේ ගෑනු ඉල්ලන්න එපා මගේ. ඉනා වෙන්නේත් නෑ සමහරව. ඇයි ඒ? එතකොට රහසක් කියන රහසක් කියලා දෙන්න. ரகசியம் சொல்றேன் දෙමව්පිය එතනදී කරන්නේ කමන්නේ කොල්ලගේ කැමැත්තනේ. பரவாயில்ல කැන්දන් යන්නම් බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාලා අලුත් යාගන්න. புதிதாக வந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்க මටත් ඉන්නවනේ எனக்கு ළමයි இருக்காங்க තුන් தானே දෙනෙක්. பிள்ளைங்க 3 பேர் මගේ බලාපොරොත්තු කඩ වුණා පාස්ටර්. எதிர்பார்த்து போனது ඉන්නවද? එතකොට මගේ කොල්ලා என்னுடைய மகன் මං ඔය ගොඩක් කල් ඉඳන් තමයි චූටි කාලේ තමයි කරේ තියාගෙන මේ සින කලින් කාලේ චර්ච් එකේ මකුණුදල් කැඩුවේ යාව කරේ තියාගෙන. அவர் வந்து கழுத்துல வச்சுக்கிட்டு தான் අට ඕන කරලා මගේ දරුවෝ ගේන්න ඕන තැන. හැබැයි අතරමැද දරුවෝ ලොකු වෙදි වෙන වෙන පරිණාම වෙන්න පුළුවන්.
කල්යාණ බෝධි මම ආක්ෂා කරනකොට ජීවන සෙයින් බෝධි මම ආක්ෂා කරනකොට ජීවන සෙයින් මං බෝධි කලයි ඔබගෙන් පමණයි යහපත් භාර්යා පුරුෂයෙක් ලැබෙන්නේ. නොමග යන්න බෑ. මිලගේ ඒ අතරමැද කොමාරේ එකක් මාට්ටු වුණා. ஒன்னு மாட்டிருச்சு හරි. දැන් කොමාරේ මම එක අකමැති කියලා දන්නවා. நான் வந்து விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி தெரியும் අවුරුදු 18 19 කියනකොට ඉතින් ඔය හැටි වෙන්න 18 පුළුවන්. 19 வயசுல வந்து வர காரியம் ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ තරුණ ළමයි. பிரயோஜனம் எடுக்க கூடாது வேலைய பிள்ளைங்க මොකද්ද බං උඹ ඔය කරන්නේ? என்ன காரியம் செய்றீங்க මම හිටියා මං සිස්ටර් දිනදරි කිව්වා வருஷ தேதி කලබල වෙන්න එපා. குழப்பமடைய வேணாம் කලබල වෙන්න එපා. குழப்பமடைய வேணாம் මම යාක්ෂ කරා. நான் ஜெபம் செஞ்சேன் මාස 3යි 3 மாசம் ඈ ගියා මාදමා ඈ ගියා මාදමා දැන් හොඳට ඉන්නවා ළමයා. ඔබ ගොන්නාම්බන්ගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. ළමයාට එක්ක බයයි. එමෙතන ළමයා කිව්වහම එක්ක ඔබ ළමයාට බලපෑම් කරන එක අල්ලගෙන. තෝකි බැන්දොත් මම සුදු කොඩි දානවා. நீங்க கல்யாணம் பண்ணா வெள்ளை கொடி එහෙම போடுவேன் අප්පලා ඉන්නවා. அப்படி அப்பாக்கள் இருக்காங்க යකාට ඕක වුණාම යකා விசுவாசிக்க බලනවා. பிறகு ඔබ කොහොම හරි මේක බැඳගනින්. நீ මේ எப்படியாவது තාත්තා සුදු කොඩි கட்டிக்கொள்ளு. දානවා. வெள்ளை ඔබගේ තාත්තා බීජ වැපුරුවා. அப்பா வந்து விதை விதைச்சாரு ඉවරයි නේද? முடிஞ்சிருச்சு தானே ඉවරයි නේද? முடிஞ்சிருச்சு ඒ தானே නිසා දරුවෝ හොඳට ඉන්න කාලේ දරුවන්ගේ අනාගතයට අවශ්‍යද? பிள்ளைங்க දරුවෝ මොකේ බැලුවත් ඔයා වචනෙන් කතා නැහැ. வார்த்தையை ආත්මික දරුවෙක් තමයි මගේ දරුවගේ ක්‍රියා ජීවිතේ එන්න ඕනේ. වෙන්න කලින් කතා කරන්න. நாளைக்கு முன்னதாக பேசுங்க ஆமென். ஆமென் ඒක නැතුවම කඩිය වගේ යනවා හැමතැන. கட்டணம் கடிக்கிற மாதிரி நடந்து போறீங்க කඩිය මේ අල්ලවේ. අමයට මුගානේ මන්ද පාස්ටර්. கட்டணம் கடிச்ச மாதிரி நடந்து போறீங்க මට නගලන්න එපා දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වලට. பிள்ளைங்களுடைய ஆமென். பிரச்சனைக்கு வந்து குழப்பம் செய்யாயினா මගේ දුව දන්නේ என்னுடைய பிள்ளை தெரியாது අම්මටත් වඩා කාටත් වඩා எல்லாருக்கும் மேல එයා ගැන අහගන් ඉන්නේ මම කියලා. எல்லாத்துக்கும் மேல මම கண்ணை ළඟ வச்சிருந்தது නැත. அவருக்கு මගේ ඈත. හලලෝයා. හලලෝයා. ஹalleluya වචනේ තුල ජීවත් වෙන්න. මං කලබල වෙන්නේ ආමෙන්. நான் வந்து குழப்பமடைய மாட்டேன் කලබල වෙන්නේ. குழப்பமடைய மாட்டேன் ආමෙන්. ஆமென் ඔබ ලව් කරේ නැද්ද ඒ කාලේ අවුරුදු 16 ඉස්කෝලේ යන කාලේ? நீங்க லவ் பண்ணலையா 16 කෝප්ප வயசுல ලව් තිබුණ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? පැන්සල් ලව් තිබුණ නැද්ද? பென்சில் லவ் இருக்கலையா ඔබ එහෙම කරලා ඔබේ දරුවෝ මොකක් කරේ බැලුවද ඔයගොල්ලෝ නිකන් කවදාවත් ආදක එකපාරට බැඳලා අවුරුදු 30. நீங்க ஒரு நாள் அனுபவம் අන්න දැන් දරුවෝ එතනදී වෙන මිනිස්සුන්ගේ කරුණාව හොයනවා. வேறு மனுஷனுடைய கிருபை பிழை தேடும் ඉතින් දඩේ මැනක ගොදුරන අනේ අයි වාට බැන්නද තාත්තා? ஏன் அப்பா ஏசுனாரா මම එන්නම් දේව්දාස්ගේ ශාරුක් ඛාන් වගේ. அவரே ஷாருக்கான் மாதிரி ඔයා විවාහ කරලා රිසල්ට් එක එන්න කලින් මං ගෙනියනවා. பரிசு விசாரிச்சு போன பொழுது ඔබේ දරුවව ගෙනියන්නේ ඔබේ වැරද්ද. හලලෝයා. ஹalleluya හලලෝයා. ஹalleluya එනිසා ළමයි එක්ක ඉන්නකොට பிள்ளைகள் இருக்கும்போது ඉස්සර බැනපු කාලයක් තිබ්බා. ළමයි ලොකු වෙද්දි நான் ஏசுனாலும் ඕනට වඩා පන්න යන්න එපා. விலகி திரும்ப திரும்ப போவேன் පන්නන්න ගියාම ඔයා වචනයෙන් පන්නන්න. வார்த்தை நீங்க යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. යේසුස් නාමයෙන්. කරබකතය. හලලූයා. ஹalleluya හලලූයා. මම ඔබට බොහෝ දේ කිව්වා ආමෙන්. ஆமென் ළඟින් ඉන්න පාස්ටර් බොහෝ දේවල් කිව්වා. பாஸ்டர் හරි. அநேக காரியம் යෝබ් சொன்னார் 42:10. யோப் දැන් වචනයට එනවා. வார்த்தையை போவோம் මම දැන් අවසන් කරනවා. ආමෙන්. මේක ලස්සනයි. හලලූයා. හලලූයා. එහෙනම් සූම් එකේ ඉන්න අය අද ඉඳන් තමන්ගේ භාර්යාව පුරුෂයා දරුවෝ ගැන දේවල් වෙන්න කලින් යාක්ෂ කරන්න. ආමෙන්. ස්වාමීනි මම යාක්ෂ නම් මගේ දෙසැම්බර් මාසේ මගේ රැකියාවේ වැටුප් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා දෙසැම්බර් මාසේ වැඩි වෙනවා. ඔයා மாதம் කරන්නේ. அதிகரிக்கும் තාම දැන් අවුරුදු කීයක්ද වැඩි වෙන්නේ නැහනේ අප්පා මේ බොසාට තේරෙන්නේ නැද්ද? இவ்வளவு வருஷம் හරි අමාරුයි நம்மளும் ගිහින් போடலையே பொஸ்ஸுக்கு தெரியலன்னு சொல்லியிருப்பீங்க අඹ හිටවල පොල් කඩා ගන්න බෑ. மாங்காய் நாட்டி தேங்காய் பிடுங்க අඹ முடியாது නම් අඹ. மாங்கானா மாங்காய் කියන්නේ අඹ නම් අඹ. மாங்கானா මැංගෝ නම් මැංගෝ. மேங்கோனா மேங்கோ කොකොනට් නම් කොකොනට්. கோகனட் கோகனட் අඹ ගහේ කොකොනට් එන්නේ மாங்காய் மருந்து தேங்காய் නැහැ. வராது වපුරු දෙය තමයි කපාගන්නේ. விதைக்கிறது தான் හලලූයා. ஹalleluya හලලූයා. ஹalleluya රයිට් කියමු ගන්න. යෝබ් 42:10. දැන් දේවසේනක මේ දැන් ඊට පස්සේ අපි සාක්ෂියාල ගීතිකා කියනකොට ඔයාලට උගන්න බදී අමතක කරන්න එපා. එතන ආය පුරුදු රස්සාවට එන්න එපා. මම අද ඉගෙන ගත්තා. මම දැනුවත් වුණා.
ආමෙන්. හලලෝයා. හලලෝයා. මේ අහන්න. ඔබට ලෝකයේ අවශ්‍ය ලෝකේ හදාගන්න. ඔබට අවශ්‍ය ලෝකේ හදාගන්න. உங்களுக்கு அவசியமான உலகத்தை தெரிந்து கொள்ள ඔබ තුල වචන තියෙනවා. ආමෙන්. ஆமென். එසක් කැළඹෙන්නේ නැහැ. எனக்கு கலங்கல කැළඹෙන්නේ. நான் கலங்கல දැන් ඔය ඉෂාර ගියානේ සේවක පාට. இஷாரா தானே போனாங்க தானே ஊழியத்தை விட்டு අයි. ஏன் දුර ඈත රටට මම ගිය දා සිතට නැගෙනවා. අපේ සේවයෙන් කවුරු හරි පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාම ஊழியத்துல வந்து මට වඩා අමාරුදිනේ නිකන් වාඩිලා ඉන්න උන්ට. சும்மா உட்கார்ந்திருக்கிறது கஷ்டம் அவர் வந்தாரா இல்லை පොසිෂන් එක වෙනස් වුණත් ඔය නයි. பொசிஷன் வந்து மாறிடுச்சுன்னா எங்கேயாவது නමුත් මම ප්‍රකාශ කරනවා. நான் வந்து அறிக்கை செஞ்சேன் ஏன் එයාගේ අයිතිය තියෙන්නේ මෙහි. හලලෝයා. හලලෝයා. ஹalleluya ඔය ඔහමගේ අප්පුඩි ගාද ලෝෂිනිත් එහෙමයි. லோசனி அப்படிதான் මතක ශක්තිය තියෙන ඕන වස්තුවක. ஞாபக சக்தி இருக்குது எந்த செல்வத்துக்கும் ආත්මික තලය ඔබ හිතන්න එපා. ඔබ ආයෙ දාන්න පාස්ස මගේ කෙල්ලෝ සේවයට ගන්නකො මැසේජ් දාන්න එපා. பாஸ்டர் பிள்ளை வந்து ஊழியத்துக்கு எடுங்க மெசேஜ் பண்ண வேணாம் දන්නේම තු ඊළඟ එකත් සේවය කරනවා. හලලෝයා. ஹalleluya කියන්න. යෝබ් පොතේ 42 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. ඔව්. තවද යෝබ් තමාගේ මිත්‍රයන් උදෙසා යාචනා කළ විට මොකද්ද? 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 තවද යෝබ් තමාගේ භාර්යාව උස යාච්ඡා කළේ. එහෙම තියනවද? තවද ඔහු ගැන යාච්ඡා කළේ. එහෙම තියනවද? නෑ. තවද යෝබ් තමාගේ මිතුරන් උදෙසා යාච්ඡා කළා. ඔන්න බලන්න. මං කිව්වා බේමද්ද කෙක්ක උදෙසා යාච්ඡාරත් ඔයා වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මේක රහස. ඔව් යාච්ඡා කළ විට අනිත් අය වෙනු යාච්ඡා කළ විට මොකක්ද උනේ? තවද යෝබ් තමාගේ මිත්‍රයන් උදෙසා යාචනා කළ විට ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුගේ වහල්කම පහකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුගේ තියෙන දුර්ලභම පහ කළා. ඔයා තව කෙනෙක් ගැන බොන්න එපා කියලා යාක් කරපුවම දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ බිහිම පහ කරනවා. ආමෙන්. හලලුයා. පහකොට මොකද්ද කළේ? පෙර තිබුණු සියල්ලට වඩා ආමෙන්. කලින් තිබ්බේ කෝටියයි නා තිබ්බට වඩා දෙගුණයක් වැඩි කොට දුන්නා. දැක්කද රාස? දැක්කද රාස? ඉතින් මම බ්‍රහස්පතින් දහස්කමේට කලින් හැමදාම කරන්නේ ඕකනේ. ඕගොල්ලෝ හිතන අපේ දසෙන් කොටස කියලා. හලලුයා. පිළිකාවට මනුෂ්‍යයන්ව යහපත කරගන්න යනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට තිබුණු දෙයට කලින් තිබ්බ දෙයට වඩා සියල්ලට වඩා දෙගුණයක් වැඩිකට ඔහුට දුන්සේක. ඒ නිසා අලුත් සෙනඟ නිරහර යාච්ඡාවට එන්න. රාත්‍රී යාච්ඡාවට අපි කේන්ද්‍රී ගන්නවා. ඒ යාච්ඡාව ඊට ඒකට අමාරුවෙන් ගිහිල්ලා වැඩ වරද්ද ගන්නවා. දැන් දේවසේ ගැන තේරෙන පාස යාක්ෂර පාස දෙන්නේ නැහැ. අපි රසක් කරන්න බෑ. අපි ත්‍රිවිලක ගෙනෙන්න නැත්නම් අපි යන්න බෑනේ. ත්‍රිවිලකද? වා දෙගුණයක් ලබන්නේ නැහැ. ආමෙන්. 5000ක් ගියත් ලබන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් විතරයි. ආමෙන්. හලලුයා. සෙනග ඔබත් තේරුම් ගන්න යාක්ෂාව කියන්නේ ඔයාලයි කොහමද යාක්ෂර? පියාණනි පියාණන් වහන්සේ යාක්ෂ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවස මම ජයග්‍රහී දවසක් ගත කරනවා. පියාණනි මගේ දරුවා යහපත් වේ. මගේ සුවේ නිසා ස්ථීර කරපු නිසා ස්තුති කරනවා. මම ලෙඩ කරන්න කිසි රෝගයකට බෑ. මට පුතු වෙන හුනියම් බලපාන්නේ නැහැ. ඒවා මම කඩනවා කියන්නේ. ආමෙන් කියනවා. ස්වාමීන් ඔයා ආගේ පවුල ගැන යාක්ෂ කරනවා. යෝබ් මිත්‍ර ගැන යාක්ෂ කළා. පවුල ගැන යාක්ෂ කරනවා. භාර්යාව ගැන යාක්ෂ කරනවා. වැඩපොලේ බොස් ගැන යාක්ෂ කරනවා. ඔබේ ගාමන් ටික වැඩ කරනවා. ඒ බොසා දිනුනොත් තමයි ඔබේ සැලරි වැඩි වෙන්නේ. ඉන්න කම්පැනි වල යාක්ෂ කරන්න. එතකොට ඔබ දෙගුණයක් ලබනවා. මාස චන්දනංග සේවය කරන යාක්ෂර සභාවට. එතකොට ඔබ දෙගුණයක් ලබනවා. ඒකගේ සභාවකට
දේවසේවකයන්ට කදාන්න එපා කියලා. சபைக்குள்ள தேவனுடைய ඔබ දේවසේවකයාට ඔය සභාවන යාච්ච කරද්දී தேவனுடைய வந்து ඔබගේ වහල්කම පහ වෙලා ஒரு அடிமை தானே ඔබ තිබ්බ ධනයට වඩා තිබ්බ සම්පත් වල වඩා තිබ්බ ආත්මික දෙයට වඩා තිබ්බ භෞතික දෙයට වඩා ඔබ තෙගුණයක් ලබනවා. අන්න ඒක ඔයාගේ එල්ල ගන්න තමයි යක්ෂ හඬවල් පාවිච්චි කරලා වා නවත්තන්න උත්සාහ කරන සභාවට විරුද්ධව. பிசாசு அணைய குறைவை பார்த்து வந்து சபை வந்து ළඟ எடுத்தப்பாங்க ඉන්න කෙනාට කියන්නේ වැඩ කරනවා නම් බොසාට යාක්ෂරන්න. வேலை செய்யறீங்கன்னா பஸ்கா ඒක ஜெபம் කරනවා පාස් பண்ணுங்க වෙන යාක්ෂරන්න. பாஸ்டர்கா ஜெபம் செய்யுங்க එතකොට ස්ථානීය ආරක්ෂණ තමයි இந்த ஸ்தான அட பாதுகாக்கப்பட்ட வேண்டுமா? பிறகு உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் ஆமென் கிடைக்கும் ஆமென் சொல்லுங்க ආමෙන් කියන්නේ. ஆமென் சொல்லுங்க ආමෙන්. ஆமென் අම්මා වෙනුවෙන් යාක්ෂරන්න. அம்மாவுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க ඇයි? ஏன் අම්මා නැතුව අම්මගේ බත නම් පුතු හම්බෙන්නේ නැහැ කොහෙ ගියත් අලලෝයා. நன்மைக்கு பணம் கிடைக்காது ஹalleluya ඒක තමයි ඇත්ත. ஐதா உண்மை රයිට්. දැන් මගේ අම්මා என்னுடைய அம்மா ඉන්නවනේ. இருக்காங்க ගෙදර தானே? ඉන්නවා රයිට්. வீட்டுல இருக்காங்க ඔය යාක්ෂ කරනවා. நான் உங்களை ஜெபம் செய்வேன் උපකාර ටික මගේ කරනවා. හැබැයි செய்ய வேண்டிய காரியம் எல்லாம் ඕන செய்யணும் කෙනෙකුට කියන්නේ කාටර ඉන්න සහෝදරන්ට කරන්න බැරි නම් ගෙනල්ලා දාපන් මල්ලකට. யாருக்கா හැබැයි ඒකට සහෝදරයෙක් කැමති නෑ. අම්මා පෙන්නේ පන්දායි. அம்மாவை காட்டி காட்டி හා පොල් அது சீட்டேங்க මල්ලා අවුලයි දන්නේ නැහැ. මේ ඇත්ත කතාව. මම ඇවිල්ලා පිරිමියෙක්. நான் வந்து ஆம்பளை මගේ භාර්යාවගේ ගෙදරින්වත් මම என்னுடைய மனைவி வீட்லயே දෙමව්පිය හැදුවානේ. அம்மா අපි வந்து දැනගන්න ඕන දේවල් කර කර යනවා. உங்களுக்கு தெரியணும் வந்து காரியம் ඇල්ලා செய்யுங்க කියන්නේ අග තාත්තට කියන්නේ අම්මට කියන්නේ මෙච්චර දාලා බා ජීවිතේට කියලා නෑ. வாழ்க்கையில சொல்லல මං ගොඩක් වෙලාවට මොකක් කල් ලියන්න ගත්ත මං අපේ උඹට නෑනේ බබා නෑ නෑ ඒක තාත්තගේ කැමැත්තනේ කියලා. මම කවදාවත් කියන්නේ நான் ஒரு நாள் නෑ. சொல்லல අහන්න යාගේ. இதாவது எழுதுனா ඔයගොල්ලෝ අම්මෝ அம்மா නන්දම්මා නම්මක බෑ වුණාවේ. මගේ මාමණ්ඩි මතු වුණාවේ. ඒව සමහර අය ඉන්නවා. ඇයි? නන්දම්ම දෙන්නේ මාමණ්ඩි දෙනවනම් මාමණ්ඩි බුදු වෙන්න ඕනේ. නන්දම්ම මක බෑ වෙන්න ඕනේ. ඔබ නන්දම්මගේ මාමණ්ඩිගේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඔබට දුන්නා නම් තමන්ගේ වටිනම වස්තුව ඔබ දැනගන්න ඒක අරගෙන ඒගොල්ලන්ට කරන්න. හාලලුයා. ඇයි ඒ වචන කියන ඔයා එහෙම කරත් ඒවා දෙගුණයක් ආශිර්වාද ලබනවා. நீ இரட்டிப்பான நன்மை பெறுவீங்க ආමෙන් කියන්න. ஆமென் சொல்லுங்க හරි මේක ලස්සනයි ලබන සතියේ ඒ කොටස ආමුද? නවත්තමුද? ඒස ඔහුගේ මිත්‍රයන්ුනි ආක්ෂරම. உன்னுடைய சகோதர ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஜெபம் செய்யலாம் ஆமென் ඔබ ළඟම කෙනා කවුද? உங்களோட நெருங்கினவங்க யாரு ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මෙයා. ඔබගේ ළඟම කෙනා කවුද? உங்களுக்கு நெருங்கினவங்க யாரு තරුණයාගෙන විවාහ වෙච්ච අය කියන්නේ ඔබගේ ළඟම කෙනා කවුද? நெருங்கினவங்க யாரு ඔබගේ ළඟම කෙනා කවුද? இப்ப நெருங்கினவங்க யாரு වයිෆ් නැත්තම් இல்ல හස්බන්ඩ්. ஹஸ்பண்ட் ආමෙන්. ஆமென் මිත්‍රයන්ට ආක්ෂරම. ඔබගේ ළඟම කෙනාට. நண்பர்களுக்காக ஜெபம் ඔබගේ ළඟම කෙනා හස්බන්ඩ්. உடைய நெருங்கினவங்க வந்து විවාහ වෙච්ච අය. வியாபாரம் තරුණයාගේ ඔබගේ ළඟම කෙනා තාත්තා. ළඟම කෙනා අම්මා. உடைய அம்மா එහෙනම් ඔබ හස්බන්ඩ් and wife වෙනින් යාක් කරන්න ඕනේ. ආමෙන්. හාලලුයා. ஹalleluya කියන්න. ඔබගේ ළඟම කෙනා உடைய நெருங்கின මෙතන ඔබගේ ළඟම මිත්‍රයා යාක් කරනවා. பக்கத்துல ඔබගේ ළඟම කෙනා பக்கத்து நண்பருக்கு wife. wife යාක් කරලා ඉන්න. අල්ලපු විතර ගෑනිට යාක් කරන කලින්. வேறொரு பெண்ணுக்கு ஜெபம் செய்ய மாட்டீங்க ස්වාමීන් අල්ලපු විතර ගෑණි ගැලෙමට එන්න ඕනේ. பக்கத்துல வீட்டுல பெண் வந்து ரட்சிக்க கூட வரணும் ස්වාමීන් ඒ ගෑනු කෙනා මව් ස්වාමීන් මනේ දේවනේ මනුස්සා පාවම්. දුක් විඳිනවා. අල්ලපු විතර ගෑනිට යාක් කරන කලින් பக்கத்து வீட்டுல ළඟම wife යාක් කරලා ඉන්න. நம்ம பக்கத்துல இருக்க வைஃப்காக ஜெபம் செய்யுங்க මේ නරක දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සමහර தவறான காரியம் இல்ல අල්ලපු විතර හස්බන්ඩ් යාක් ස්වාමීන් ඇයනවනේ පිටින් අයමාට මොනවා අනේ පව් වෙනෝනා. அவ பாவம் ඔයා ඔයාගේ කාර්යය යාක් කරන්න. හalleluya. உங்களுக்காக ஜெபம் හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ පුදුමයි කියන්නේ. ආමෙන්. தேவன் புதுமையானவர் ஆமென் දරුවන්ට යාක්ෂ කරන්න. பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் செய்யுங்க ආමෙන්. ஆமென் එකිනෙකාට කරන යාක්ෂාව. ආමෙන්. ஒவ்வொருத்தவங்க செய்ய ஜெபம் හalleluya. ஆமென் හalleluya. ஹalleluya පුරුදු වෙන්න යාක්ෂාව දෙපැත්තට කරන්න. හස්බන්ඩ් වයිෆ්ටත් ரெண்டு වයිෆ් பக்கமும் ஜெபம் செய்யுங்க කියන්නේ ළඟ ඉන්න කෙනාට පුරුදු වෙන්න යාක්ෂාව දෙපැත්තට කරන්න. பழைய கொள்ளுங்க ரெண்டு பக்கமும் ஜெபம் செய்ய එතකොටයි වැඩ කරන්නේ. அப்பதான் வேலை செய்யும் නැත්නම් වයිෆ් එක විදියය වැඩි ඉන්නේ පාස්. හස්බන්ඩ් නේ. வைஃப் வந்து එයාගේ මූණෙම පේන එයා තමයි ගෙනල්ලා නැත්තේ. உங்க முகத்திலே தெரியும் அவன் தான் இது பண்ணி මෙයත් එක්ක එන්න හොඳයි හස්බන්ඩ් ඒ කාලේ. இவரோட வரதுக்கு அந்த දැන් காலத்துல පල්ලියට තමයි මෙයාට මෙන්නේ. දැන් சேச்சிக்கு එනවා. தான் வரல ඒක කරගත්ත මේක කරගන්නේ. அதை செஞ்சுக்க இதை செய்யல හalleluya. ஹalleluya හalleluya. ஹalleluya ඔක්කොම තියෙන තමන් තුල. எல்லாமே உங்களுக்குள்ளாக කියා මගේ කෙල්ල පල්ලියේ ඉන්න මේකේ තියෙන රහස. පියාණනි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම இயேசு යාක්ෂ. நாமத்தினால் நான் ஜெபம் செய்கிறேன்
ඇයි බයිබලේ තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට යාක්ෂණ කවුරු නමුත් ගලවන්න ලබනවා. దేవుని నామములో ආමෙන්. ඒ නිසා තමයි ජේසු ලාසරස් මරුණම యేసు வந்து லாசரு மரித்த ජේසු කතා කරේ කාටද? యేసు பேசினார் யாருக்கு ලාසරස් කියන නමට. லாசருடைய பெயருக்கு ලාසරස් லாசரஸ் ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට යාක්ෂණ කවුරු නමුත් ගලවන. ලාසරස් කිව්වම லாசரு சொன்ன ඒ பிறகு නමට අදාළ වකුගඩු නාරවල් ඇස් ඔක්කොම වැඩ කරන්න ගත්තා. නමත් එක්ක ඔයාගේ අවයව වැඩ කරන්න ගන්නවා. හලෙලූයා. ඒකයි රාස. ඔබ කෙනෙකුට යාක්ෂණ දී. එයාගේ නාරවල් වලට පවා පණ එන්න යාක්ෂණ. මම කර යාක්ෂාවේදී ஜெபத்துவலாக මම කෙනෙකුට යාක්ෂණ එයාගේ පිළිගව අතුරුදහන් වෙන්නේ. අපි කර යාක්ෂාවේදී එයාගේ නාරවල් ඇට ලේ මස් නාරවල් වලට ඔක්කොටම පණ එනවා. சீமன் வரும் ඒකයි යාක්ෂාව. இதான் ஜெபம் ඔය හැකරේ කටින් හැමදාම කරන හම්ස්මන් එන්නේ වයිප් එන්නේ ළමයි එන්නේ නෑ එන්න බෑ උන්. வரவே கூடாது ඊජ විනාශ කරන්න ඕන. இதை வந்து இல்லாமக்கணும் දෙවියන් වහන්සේ ලාසරස් කියලා කියනකොට தேவன் லாசரு சொல்லும்போது කෙනෙක් මරුණාම ஒரு நபர் மரித்த பிறகு ஆட்டு வந்து மரிக்கும் කිඩ්නි මරු ලාසරස් මැරලා දවස් 3යි. லாசரு மரித்த 3 நாள் වක්ගඩු මැරෙනවා. கல்லீரல் ඇස් மரிச்சு මැරිලා. கண்கள் மரிச்சிருச்சு හැබැයි දෙනස්කොද ඇස් දෙක ඇරේවා. எஸ் ஹார்ட் එක වැඩ කරත්වා. ஹார்ட் வேலை செய்யணும் දැන් ඔපරේෂන් එකක් කරද්දි වක්ගඩුව නම් වක්ගඩුවක් විතරයි දාන්නේ. ஆபரேஷன் செய்யும்போது දෙවනාසේ පාට් එකට කතා කරේ නෑ. පුද්ගලගේ නමට කිව්වම අර පාට් එකට බන. பாட்டு வந்து உயிர் பெற்றுச்சு මේක ලොකු එළිදරව්වක්. இந்த பெரிதான வெளிப்பாடு ආමෙන් කියන. ஆமென் சொல்லுங்க ආමෙන් කියන. ஆமென் சொல்லுங்க ඒ නිසා ඔබේ නම හරිම වැදගත්. நீங்க போன பேர் வந்து පාස්ටර් චන්නගේ නම වැදගත්. මොකද ඒ නමට පියාණන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ වචි දිනවා. උන්වහන්සේ අවුරුදු 2023 කලින් ඔබේ සහ මගේ නම එනුයි යාච්ඡ කළ ඉවරයි. ඒ නිසා අපිව විනාශ කරන කාටවත් බෑ. ஆமென் ආමෙන්ද? ஆமெனா යාච්ඡ කරන යාච්ඡ කෙනෙක්ගේ ඇටලේ මස්නර වලට ඉඳන් පණ එන්න. ஜெபம் செய்யணும் நரம்பு ජේසු එකයි කළේ ලාසරස් නැගිලා වරෙන්. லாசரஸ் வெளியே வா අර දවස් ඕගේ අක්කා කියනවා ගඳ ගහනවා ස්වාමීනි දැන් මැරිලා දවස් 4. சொல்லுது 3 நாள் ஆயிடுச்சு நாத்தம் Believe you can see the power of God. தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் ඔබේ පණ වැතිච්ච ව්‍යාපාරට ඔබ ප්‍රකාශ කරන යේසුස්ගේ නාමයෙන් මගේ ව්‍යාපාරේ කඩේ කියන ළඟ ඉන්න කඩේ නම කියලා යාක්ෂ கடை பேரை කරනවා. சொல்லி ஜெபம் செய்யுங்க නමක් දාන්නේ කඩේට பேரனு பாருங்க அந்த கடைக்கு සිල්වර් ස්ටෝර්ස්. சில்வர் ஸ்டோர்ஸ் ඔබ යාක්ෂ දැන් මම කියනවා ස්වාමීනි මගේ ෆුඩ් කෝට් එක පාරයි මගේ Food court එක මම කියනවා ස්වාමීනි මගේ කඩේ කියන්නේ ෆුඩ් කෝට් එක නමට කතා කරද්දී ලාසරස් කතාවේදී නමට ඒ මැරිච්ච ස්නායු මොලේ වැඩ කරන්න ගත්තා වගේ ඔබේ ව්‍යාපාරේ නමට කතාවේදී ඒක මැරලා තිබොත් නැවත පණ ගන්නට පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම මේ කරන්නේ. அதுதான் நான் செய்கிறேன் හලෝයා ஹalleluya මං කර යාක්ෂව කරන කොටගෙන நான் செய்கிற ஜெபத்தை குறித்தாக පැත්තත් එහෙමයි. மத்த பக்கம் அப்படித்தான் ආමෙන්. ஆமென் සෙල්ලම් නෑ හලලෝයා තාම දන්නේ හලලෝයා. இன்னும் தெரியாது ஹalleluya මම යාක්ෂණ කෙනෙක්ගේ ඇටලේ මස්නාවල එක්ක පණ ගන්නවා ගමන් පුළුවන්. என்பது நாளைக்கு ඇයි එළිය මොකද එළියට තට්ටයක් කිව්වා කියෝගම එළිය එක්ක වචනයක් කිව්වේ. බලස්සු ටික ඇරලා ஒரு ඉරලා வார்த்தை දැම්මා. சொல்லும்போது கடைகள் வந்து அடிச்சு போடும் මෝසෙස්ට විරුද්ධව කතා කරපුවම දෙවියන්ස් කිව්වා මෝසෙස් කියන්නේ පාස්ටර්. மோசேஸ் இருந்த பாஸ்டர் දෙවියන්ස් කිව්වා උඹට විරුද්ධව අන්න අර මිනිස්සු කොඳුරනවා සැලසුම් කරනවා. போராம இருக்கிறாங்க පරම්පරාවම පොළොව බලාගෙන. பாரம்பரியமா பூமியை பிளந்து මෝසෙස්ගේ භාර්යාවට අපාස කළා. மோசேக்கு மனைவிக்கு මෝසෙස්ගේ භාර්යාවට අපාස කරේ මෝසෙස්ගේ නංගි නෑනා. மோசே விட்டு தங்கச்சி දෙවියන් වහන්සේ ඇහිලා අන්තිම නෑනන කරුණ කුෂ්ඨ ගෙඩියාව. சகோதரிக்கு வந்து அதிகமான புஷ்டரோகம் ඔබ ජේසුව අදහගෙන ඉන්න. இயேசுபாவை அறிந்து கொள்ள පලිගන්න දෙවියන් නෙමෙයි. பழி வாங்குற தேவன் වචනෙට බලයක් තියෙනවා. හලලුයා. ஹalleluya ආමෙන්. ஆமென் ළඟ ඉන්න කෙනාට කියනවා යාක්ෂ කරන්න දරුවට වෙන්න දෙයක් වෙන්න කලින් යාක්ෂ. ஜெபம் செய்யறது வந்து பிள்ளைக்கு நடக்கிறது முன்னதாக செய்யணும் වචනේ තියෙන උනහම කියන නෙවෙයි. வார்த்தையிலிருந்து நடந்த பிறகு වෙන්න இல்ல. කලින් කියන. நடக்கிறது முன்னதாக பேசணும் පල්ලි එනවා හැමදාම මාර වැඩේ පාස්සේ. ඊතන පල්ලියෙන් හිතන් ඉන්නකොට හැමදාම සෙන්සුවදලා මොකක් කරි මරාලයක් පාත් කරනවා. சனிக்கிழமை ஏதாவது நடந்துச்சு ඊට උදේ බස් එකට යනකොට ටයර් දෙකම හුලං ගිහිල්ලා. ஞாயிற்றுக்கிழமை பஸ்ஸுக்கு போது டயர் வந்து காத்து போயிடுச்சு ඔගොල්ලන්ට කියවන භාර්යාවල ඉන්න අතොස්සන්. හොඳ ගෑනු ටිකක් නේ වැදලා ඉන්නේ.
හොඳ නෝනා ටික කරගෙන. කියවන භාර්යාවල ඉනාද සර්? தினம் அதிகமாக பேசுகிறவனே இருக்கணும் දැන් මම නම් අපේ එක්කිනාගේ වැඩේ තියෙන යාව හොල්ලලා ගන්න ඕනේ වචන ගන්න. குளிக்க இருக்கிற வார்த்தைக்காக සාමාන්‍ය මම වාහනයක් ගන්න යනකොට අරන් යන්නේ. வர மாட்டாங்க ඒක වෙන කතාවක්. வேறு கதை සමහර නෝනලව අරන් යන්න එපා ඔබ. சில மனைவியை கொண்டு போவேனா දැන් ඉස්සලාම මිනිහා බලනවා කියමුකෝ. මනුෂ්‍ය මේ වාහනේ කිව්ද? இந்த வாகனம் මේකට මාත් කෝටි එකමාර දෙන්න ලක්ෂ කිසිමනක් දෙන්න. 1.5 கோடி ගිය ගමන් ගෑණි තමයි යන්නේ. போன பிறகு පෙට්‍රල් බොනවා ඇතිනේ. பெட்ரோல் வந்து குடிக்க ගණ්ඩ කලින් පෙට්‍රල් ටික හින්දලා ඉවරයි ගෑණි. எடுக்கிற முன்னதாக பெட்ரோல் வந்து விதை வந்து வீசாச்சு ඔබට තේරෙනවද මේක? உங்களுக்கு தெரியுதா දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා தேவனுக்கு தெரியும் අලියා දුන්නා නම් හෙන්ඩුවක් දෙන්න. නැත්තම් இல்லாவிட்டா සමහරුන්ගේ වාහන ටයර් එක වෙන ඉඳන් මූ ටයර් එක දාගත්ත දවසේ කියනවා ටයර් පොඩි නානේ ඒකයි දුවන්න පුළුවන් තුක් නොදකින්. 2 வருஷம் தான் பாவிக்க முடியும் ඔය වැරදි ප්‍රකාශන. ටයර් එක ගත්ත දවසේම රුපියල් ලක්ෂයට ටයර් දෙක ගත්ත දවසේ කියනවා ஒரு லட்சத்துக்கு எடுத்த ටයර් දෙක. පැතින් අවුරුදු 5යි පාස්ටර්. 5 வருஷம் பாஸ்டர் අරගත්ත දවසේම ටයර් ගෙවෙන්න ඌ කියලා ඉවරයි. எடுத்த நாள்லயே வந்து டயருக்கு ව්‍යාපාර පටන් ගත්ත දවසේම කියලා ඉවරයි. අවුරුදු 5ක් කරම ඇති. 5 வருஷம் செஞ்சா போதும் බැන්ද දවසේම කියන මං ඉතින් අවුරුදු 40 ජීවිත මැල්ල යනවා. கல்யாணம் பண்ண பிறகு 40 வயசு ආදරේ දරුවනේ. நன்மை பிள்ளை ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் අදහගන්න. එයාගේ නමින් ඔයා ඈත ඉස්සරහා තියෙන අනාගතයට අදම කතා කරන්න දේවල් වෙන්න කලින්. ආමෙන්. ඔය වචනේ දන්නේ තියයි තමයි බය වෙන්නේ. එමයි කියන්නේ தெரியாம தான் பயமாகறாங்க කැළඹෙන්නේ නැහැ. கலங்கல මං කැළඹෙන්නේ නැහැ. கலங்கல ආමෙන්. ஆமென் හලලුයා. ஹalleluya ඒ නිසා අද දවසේ ආපුවා අත තිබ්බම පස්සේ ආමෙන් කියපුවම විශ්වාස කරනවා. මගේ දැන් සුග ඉවරයි. ප්‍රෙෂර් එක புள்ளி නෑ. பேசுற අයිති නෑ. අයිති නෑ. எனக்கு உரிமையாகாது ඔය හරි දාලා කවුරු හරි කෑම ගේනකොට සීනි ටිකක් ගේනකොට අර සීනි කොண்டு අම්මෝ, දී වැඩි වෙන්න කලින් කියන්න එපා. நீரை நோய் நடக்க මම முடியும் සීනි சொல்ல බොන්නේ வேண்டாம் නැත්තේ හැම ලස්සන තියා ගන්න ඕනේ. பாஸ்டர் வந்து குடிக்காது දී වැඩියාව නිසා එකක් ඇදේ කියලා නිසා නෙවෙයි. அது வந்து சுகருக்காக அல்ல ஆமென் හලලුයා. ஹalleluya හලලුයා. ஹalleluya ඇති නේද? ඒක ලබන සතියේ තියෙන කොටසට අප අනිවාර්ය වෙනවද? அடுத்த கிழமை ඒකේ பகுதியில் ඔයාගේ බිස්නස් එක உங்களுடைய பிசினஸ் තිබ්බට වඩා ඩබල් ගෙනියන්න. හලලුයා. ව්‍යාපාරික මාතුරු ආගන්න. வியாபார முதலாளி கேட்டுக்கொள்ளுங்க එක කකුලක් තව තැනක එක කකුලක් තව තැනක ஒரு තියාගන්න கால் එපා. இந்த பக்கம் மத்த கால் இந்த பக்கம் දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය කියලා හරි කඩේ ගහන්න. தேவனுடைய மகிமைன்னு சொல்லி கணில බයයිද ඔයා? ඊට පස්සේ වදාන්න රත්නදීප හෝටලේ නම් රත්නදීප හෝටලය ස්වාමීන් දවසේ මගේ ව්‍යාපාරය நாளைக்கு அந்த මති නොකියන්න ගනුදෙනු කරුවා එනවා. අගෝස්තු මාසේ මේ වාහනේ උගල ඊළඟ වාහනේ ගන්නවා මම. இந்த வார்த்தை ජූලි මාසේ අන්තිම කඩේ තව කෑල්ලක් හදනවා. ஜூலை மாசம் இன்னொரு பக்கம் வந்து செய்வேன் හැමදාම කියපල්ලා ජේසුස්. ආමෙන්. ஆமென் කොක් 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 කිකිලියොත් ඉන්නවනේ කෙක් කෙක් නෝනාන කෝක දැන් කිව්ව උනා මම කියලා ඉවරයි. நான் சொல்லி මම முடிச்சிட்டேன் කියපු ඉවර කරපොතේ ඔයා ගෙනිච්චේ. දැන් අපි රිලේ එකක් යනකොට මොකද කරන්නේ? ரிலே வந்து போது බැටන් එක දෙනවා. பெட்னா வந்து கொடுப்போம் ඒක අරගෙන අරුණ අතරලා ඉන්න යන්න. அவர் வந்து நிறுத்தி இருப்பாரு ஏன் இல்ல අරගෙන යත් දුවනවා. හලලුයා. பேசிக்கிட்டு அவர் வந்து ඒ නිසා මේක දුවන්න ඕනේ ඔබ. வந்து ஓட வேணும் ආමෙන්. ஆமென் නැත්තම් ඉලාවිට. වෙනතක ගිහිල්ලා ඔළුව අත දිලා தலையில கை මට வச்சு පේන මට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආගේ ව්‍යාපාරය දැන් හොඳට තිබුණා කියලා வியாபாரம் வந்து කිව්වා. நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க දැන් මේක පාඩු වෙලා තියෙන්නේ. இப்போ வந்து நஷ்டம் පාට அடைஞ்சிருக்கு ලොකු හූනියමක් වල්ලා තියෙනවා. ஒரு சூனியம் வந்து போயிச்சிருக்காங்க එතකොට මේක දැනගන්න ඕනේ. இவர் வந்து මට தெரிஞ்சுக்கணும் හූනියම වල්ලාදී මගේ දෙවෙනස කොහෙද දන්නේ නැහැ හිටියේ. சூனியம் வந்து உதைக்கும் போது தேவனுக்கு இருந்தாரு தெரிஞ்சுக்கணும் බයිබලයේ තියෙන නුඹට බයිබලයේ විරුද්ධ හූනියන් වැඩ உனக்கு කරන්නේ නැහැ. விரோதமாக சூனியம் வேலை ඔරු செய்யாது එලිදරව් වලට තමන්ගේ ඔළුව දෙන්න එපා. பொய் வந்து வெளிப்பாடுக்கு வந்து உங்களுடைய தலையை கொடுக்க வேண்டும். වචන ඉගෙන ගන්න සභාවට එන්න. வாழ்த்தி கற்பிக்க එක තැනක ස්ථිර වෙන්න ඕනේ. ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஸ்திரமாகணும் මේ උගන්නන දේ හොඳටම ඇති ලාසරස් කියන නමට ලාසරුடைய ඔගේ பெயர் හાર્ට් එකත් වැඩ කළා. heart වැඩ කිඩ්නි සෙනඟ වැඩ කරා. කිඩ්නි වැඩ මුළු සෙනඟ අවයව ඔක්කොම වැඩ කළා. එසේ ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන නම පරිස්සම් කරගන්න. பேரை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க නම වැදගත් වා. பேர் வந்து முக்கியம் මොකද බඩේ අමාරුවද? ට්‍රයින් ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ නම පරිස්සම් කරගන්න. பேரை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க මම ඔබට එක දෙයක් කියන්න. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன் එලියව ගෙනාව දෙවියන් වහන්සේ. எலியாவை தேவன் கொண்டு வந்தார் ஆமென் එලිය ඇවිල්ලා කවුද? எலியா පාස්ට්. வந்து பெரிய பாஸ்டர்
ඊට පස්සේ එලීෂාත් හිටියා. එලිෂාව இருந்தாரு. එලියා අනාගත වක්ත. එලියා එලීෂාත් තීර්කදර්ශී. අනාගත වක්ත. එලිෂාව තීර්කදර්ශී. මගේ ආදේශ. நடுவ பிள்ளைகளே ඒ නිසා කවදාවත් ඔබ ஒரு நாள் நீங்க කිසිම වෙලාවක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ஒரு நாளை எதிர்பார்க்க வேணாம். එලියට எலியாவுக்கு එලීෂාට කිව්වා எலிசாவு சொன்னார் ගොඩක් අය நிறைய பேர் ඔයා දැන් ඔයා එලීෂා එලියා පස්සේ යනවා නමුත් තාම ඔයා හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැහැ නේද? எலியா பார்க்க போறீங்க நீங்க வந்து பாவிக்கிறதை கொடுக்கல. ඒ නිසා அதனால මතක තියාගන්න நினைச்சு கொள்ளுங்க මේ සභාවේ වුණත් වෙන්න පුළුවන්. இந்த சபையில இருக்கலாம் දෙවියන් වහන්සේ තනතුරු කඩන්නේ නැහැ. தேவன் வந்து அதிகாரத்தை තනතුරු கொடுக்க කඩන්නේ නැහැ. அதிகாரத்தை உடைக்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ தேவன் வந்து එලියාව ගෙනාවා. எலியாவை கொண்டு வந்தார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ එලීෂාව ගෙනාවේ නැහැ. தேவன் எலிசாவை கொண்டு එලියට වඩා හොඳ වෙන්න. எலிசாவுக்கு விட ஆமென். மேல செய்யறதுக்கு හොඳට අහගන්න. நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. මම වෙන දෙයක් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ චන්නව ගෙනාවේ නැහැ. පාස ජෝසප්ට වඩා හොඳ වෙන්න. ஜோசப்ட்டு மேல வந்து நல்லா இருக்கிறது. ආමෙන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ එලීෂාව ගෙනාවේ නැහැ. එලියට වඩා හොඳ වෙන්න. எலிசாவை கொண்டு வந்தது එයා තනතුරු කඩන්නේ නැහැ. ஒரு வந்து දෙවියන් වහන්සේ එලීෂාව ගෙනාවේ எலிசா கொண்டு வந்து එලියයි යටතේ ඉන්න. ආමෙන්. ஆமென். එලීෂාව ගෙන එලිය යටතේ යන්න. ආමෙන්. எலிசா கொண்டு வந்து தேவன் எலிசாவுக்கு பின்னாக දෙවියන් වහන්සේ පාස්ටර් ජෝසප්ගේ பாஸ்டர் ගෙනාවේ එයාගේ පාස්ටර්ට වඩා හොඳ වේ කරන්න නෙවෙයි. அவரு பாஸ்டருக்கு மேலாக வரதுக்கு චන්නව ගෙනාවේ சன்ன கொண்டு வந்து දිල්ලුක්ෂිව චන්නට වඩා හොඳ කරන්න නෙවෙයි. எலிசு வந்து දිල්ලුක්ෂිව ගෙනාවේ எலிசு கொண்டு வந்து චන්න යටතේ යන්නයි. හලලෝයා තනතුරු කඩන්නේ. ඒ නිසා තමයි එලීෂා எலிசா අර එලියා ඉල්ලුවා එයාගේ ආත්මික පියාගේ කොටස ඉල්ලුවා. ஆவிக்குரிய ඒක ලැබුණා. දෙගුණයක් බලය නෙමෙයි. එයාට ඒ ලොකුම දේ ලැබුණේ අර එයා යටතේ ගිය නිසා. මගෙන් මියන සේවක දැනගන්න මිනිස්සු ෆෝම් කරනවා. මනුස්සය வந்து ෆෝම් කරනවා. මට මාර බලපෑවල. உங்களுடைய செபம் வந்து நல்லா வல்லமையா இருக்கு. ලක්ෂ අනේ මට යාක්ෂ කරන්න. ලොකු පාසල කිව්වනේ එයාට දාන්න. ලොකු පාස්ටර් දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් තනතුරු කඩන්නේ නැහැ. தேவன் ஒரு நாளும் தலைமையை உடைக்க மாட்டார். ஆமென். ඔබට මගෙන් සේවයක් හම්බුණා නම් ඒ තනතුරු කඩන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. எனக்கு ஒரு விஷயம் தலைமையை உடைக்க மாட்டார் தேவன். හෙට රූබන් අයින් කරලා වෙන කෙනෙක් ගත්ත කෙනා යාගේ තනතුරු කඩලා නෙවෙයි. ரோபன் வந்து விலைக்கு வந்து வேற ஒண்ணு எடுத்தா தேவ சமயத்துல இல்ல. මගේ යටතේ යන්න. හලලෝයා. எனக்கு கீழாக போறது. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். මගේ සභාව හරියට යන්න ඕන. சபை வந்து சரியா போகணும். යාක්ෂයලිම් දාන්න එපා කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. சபை පැහැදිලි. நம்ம போட வேணாம்னு சொல்லல. ඉස්සර මම ඉද්දි මගේ පාස ජෝසප් එක ඉද්දි பாஸ்டர் මට සෙනග පල්ලට එරගෙන මේ எனக்கு ශනගල வந்து வர දවස් අපේ ගෙදරට යාක්ෂයක් කරන්න. வீட்டுக்கு வந்து செம்மன வர முடியுமா? මම නෝහෙල්ලුම් පොල් මැල්ලුම්. சொல்லுங்க නෝහෙල්ලුම් පොල් මැල්ලුම්. இல்ல போல். පොල් මැල්ලුම් දැනගන්න බෑ මුසල්ලා. ඇයි මම මගේ ආත්මික පියාට நீ ஆவிக்கு නැතු தவனுக்கு කිසිම කෙකට ගියේ නැහැ. எந்த யார் சொல்லாம ඒකේ ප්‍රතිඵලය අවුරුදු 10කට පස්සේ 10 வருட பிறகு මම ගොඩාක් කුසස්සල. හලලෝයා. வந்து හලලෝයා. ஹalleluya. දේව සේවක යටතේ යන්න මිසක් தேவனுடைய එයාට වඩා හොඳ වෙන්න නෙමෙයි ආගෙන ආවේ. அவருக்கு மேலாக அவருக்கு கொண்டு வர ඔයාට දීපු තනතුර கொண்டு தானே අරයට වඩා හොඳ නිසා නෙමෙයි. ආමෙන්. அவங்களை விட மேலாக තනතුර කඩන්නේ නැහැ. அதிகாரத்தை வந்து உடைக்க மாட்டார். තනතුර කඩන්නේ නැහැ. அதிகாரத்தை வந்து கழிக்க மாட்டார். ඔයාට යටතේ ගියාම ඔයා ආශිර්වාද ලබන. හලලෝයා.